Commissioner Dlamini, Umashi Dlamini, is on leave, and this will allow for a fair and uninterrupted investigation, which is a step that protects the integrity of both internal processes and the work of the Commission. In respect of the Chief Financial Officer, Mr. Gareth Mnisi, a disciplinary report is being tabled before today's council meeting to initiate a process for his precautionary suspension. Xiviko xi kimeta mahungu ya hina ya awara ya 12 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana timaluleke. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Was that Darren? That's what we just really talk about so cash. What's that Darren? Zirega district ya ida ile Tanzania. And the district Tanzania ibulabula enkomazi, ibulabula embombela, ibulabula Bushbuckridge. Kumalanga ayi hinkwayo ka yona. Iyo ndawo ile ya Tanzania. So yo makana hlaya dit. Ivele ID la kuti ka tindhawu tete. So vanhu va ka hina ivatsundzuxa ku abambali swi swa ku mbala swa ku pfala swa long na mabhuruku ya ku leha kuva avoid kuva nga lumiwi aka here mbuzilwana misisa second manzilo vantshwa tanihi malembe va khandziya ntshava loko leswi swi vula leswaku loko hi languta xiyenge xa ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa eka tiko hinkwaro xi le henhla swinene eka vona. Ha boxile leswaku eka tiko i 41.4 kasi eka vona i 57 se a swi vona leswaku swi hundza 20 wa tiphesente ku hambana more than 20 percentage points ku hambana ka ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa. sweswo mingisero Mngana Lona FM statistician general Rusenga Maluleke. Defender phela fanele ba mahala enga taxi with nyikiwa kufana na tikhondo leswi nyikiwa kusona bathroom yin'wana yin'wana kumiya ka government department na le kwini kuna tikhondo kuna tiphaketi na tikhondo. Why defender phela ba nga endli something like that? Thank you. Engorokomba jabu balo ibalabo mingisero Mngana Lona FM asuka commission ya Ndingana wa Rimbewu. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Mngana Lona FM. Makombandlela loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971. Yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Cylinder Specials build it eHazyview, Mahushu, Graskop, Mukhuhlu, na Thulamasi build it hi vuye mintshova leyi nga khorisiki eka swo fulela, mavanti, ti-water tank, switirhisiwa swa gezi, swo plamba na swo tala. Aho xaveka ntsena hi khome quality. Tanani mi ta tlemulela mixavo yena hi ku siya na cinci exikhwameni. Hi le Graskop build it, Mukhuhlu, Mahushu, Hazyview na Thulamasi build it. Cylinder Specials. Munghana Lona FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lona FM Makombandlela.
ko nhlekani lo hi ku amukela kana ko Africa wa vulavula ntirho ku tisela wona chick suka a Mayflower hila nga kona ku tisela ngona ko kasi ngona ko Africa wa vulavula ni vona ku inda mani van'wana va nsondolo loko se lava ntirha ku na va yimisela va ku kwata antiko kama msultani ngoro ko Africa wa vulavula mina ni khalanga pet mathebula ngona risima to jimo xitanga mo xingirtana wa jajana makuna lo ndandatsi ekuteselana ngona ko Logs Street sukaleni a Gertsivande district ile kama spala wa Chief Albert Lutuli ka ekutesela wona kusuka la Sun City very ile Sun City Sports Field hila inga kona mingserver ku amgana lo FM kolomia kama 5 kilometers avuxeni bya doroba ra Emelo kasi loko languta hala ximatsini hikolomia ka makume 5 kilometers kufika antsinda wale Kingdom of Eswatini kunga mbabane indlela yalese nakona ka Africa wa vulavula taba ka kutisela wona chick sukusela kwala kufika leka awara ya mbiri nhlekani lo wa Xikwembu kasi leswi nga ta va swendeka hi leswi ya afu kupela awara ya 12 ta bulana sesi sasekani manzini dava ka bulana vona tani mbulavuleri wa African National Congress eMpumalanga vangena namutlha kunene la ka vulavula kona vangena se tava ka bulana vona hi twa ku valulame ku fika kwihi swi fambisa kuyini inhlengeletano leyi nga ta teka masiku mangani xikongomelo xa tinhlengeletano ta muxaka lowu ti va ti ri ta ku lava ku fikelela yini hi ndlela yeleyo mahungu ya tele swinene lama hi nga ta twa kusuka ka n'wina nhlekani lowu yan'wana ya koho ya katsa timhaka ta maphorisa lava nga ya akhotsweni tolo maphorisa lava va nga hetelela va tikuma va kha va huma hi bail hi ndlela yaleyo swin'wana leswi nga ta va mahungweni timhaka leti ti khumbaku murhangeri wa maphorisa eka general Fani Masimula na vo va nga hetelela va languteriwa ku ya a khoto kwala ka siku leri ra 25 ra n'hweti 21 ra n'hweti leyi taku hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'we ku mi angula mukwini ka tona ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku na vanhu vo tala lava nge ri ongeti commission leya madlanga ya luma yi na matino a yi fana na ti-commission letin'wana ti nga hundza wena u ri yini ke a ku rhamba ku va famba na hina nomboro ya leya ntolovelo 0860 002543 hi twa ku nkandziyiso wa rito ra wehe hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yaleyo kasi yin'wana leyi ku tala lava nge ri ongeti commission leya madlanga ya luma yi na matino a yi fana na ti-commission letin'wana ti nga hundza wena u ri yini ke a ku rhamba ku va famba na hina nomboro ya leya ntolovelo 0860 002543 hi twa ku nkandziyiso wa rito ra wehe hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yaleyo kasi yin'wana leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa tlhelo ra wena eka yona i timhaka ta un'wana muyingiseri a nga ndla vuhleli a ku hikokwalaho ka yini loko khale ka President Jacob Zuma va ale ku ya ka commission kumbe va hume va famba ka commission leyi a yi rhangeriwa hi Jazz Zondo va khomiwini va tlhe va yisiwa khotsweni ku ve manana Batoyi na vo va hetelele va tikuma va humini ka commission ya ivi va hetelela va famba hi ndlela leyo swin'wana swa swivutiso leswi swi nga kona lexi kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona ku ya amahlweni nomboro ya leya nakambe 086 002543 nangona ko Africa wa vulavula yi ta ya amahlweni hi ndlela yoleyo loko hi kha hi languta matirhele yalawo se ta va ka hi teka riqingho ra irani 0860 002543 kumbe u tirhisa na mathebula DP ra sabc.co.za na namuntlha na famba na matimu eka swihangalasa mahungu na famba na Ncindani tanihi muhumelerisi ni famba na Jondani Mgombani emchinini kasi a studio 2A ekona Mchangani se loko mi twa ka mi kha mi hlamuriwa Mchangani i va kha mi tisa ka wona ngonoko lowu hi nga ka wo hi ndlela leyo se mi nga ya hlamala loko mi vona hi kha hi hetelela hi tikuma mi hlamuriwa Mchangani kwale se Mchangani Mchangani ile studio kasi Ncindani na yena haleno a Mayflower hele Sun City Sports Field la inga kona endlela yele kumshani nga kuma mingisero sungula hitwa ku ye angula akuyeni ka nhlekani lo i commentano tmena tintsane ku bela wara ya 12 ka nongana ko Africa wa vulavula wo sungula mingiseri ku tava ku ri lo nhlekani khalanga njani epfukele ngobona hayi ki lima okay nami twa makhamringeta ku dlamba na liya ya ka President Zuma
loko va fananisa na Manana Batoyi. Manana Batoyi va humela ka komiti. Swi fana na liya yin'wana liya mi nga yi vona ya Paul O'Sullivan ivi a tlhavula. Tatana Zuma i khale va kha va yi avoidile forever. Just ku basisa sweswo. Mara mina leyi ni nga fona yona a hi sunguriseni mani Batoyi va tlhelerile vona. A va tlhelelangi mara ka Tatana Zuma a ni a va seva ivi va no Tatana Zuma phela va yini aka va nyika vumbhoni va vulavula loko se sungula swivutiso swi sungula ku tika ivi va huma va famba ivi kusuka kwalani va nga ha vuyi ivi va nga ha vuyi va ku va vuya va nga ha vuyi loko va endla judge. Se mi vula ku yini na mi vula ku swi vula ku Manana Batoyi loko vo vitaniwa futhi va ta tlhelela. Ya va ta tlhelela mi vonini ka Paul O'Sullivan. Loko se vo a leko se ti nga ta a hi vulavuleni hi leyi mi nga tela yona ni hleketelela ku hi yona mi nga tela yona. Leyi mi nga ta yona hi leyi Bootpet. Loko swi fika aka commissioner Matimula a va khomiwangi a va chajiwangi vo lo samoniwa ko aphyara a court hi April va samoniwe hi yina mi nga yi tsundzuka khale ka Tatana Bekitele loko va khomile tanihi commissioner va vuye va charge hikwalaho ka duty leyi a va fane va yi exercisini nje accounting officer a ku va na milandzu. That's why bona va samoniwile va nga zangi va katsakanyiwa na lava va 12. Loko munhu a samoniwile i languteriwa ku ya fika anda yini. Loko a samoniwile a nga chajiwangi Bootpet a nga khomiwangi ya nyika vumbhoni laha yena tanihi accounting officer i ku swi endlise ku yini leswi va sayina vanhu lava ivi wena i ri kona i nga zangi i vona leswi ku swi hoxekile hi leswi nga humelela i appearile le ka ad hoc committee mu n'wi vonini ku basile se swi hi ndlela yaleyo Bootpet vo ngo dlamba vanhu va le na le a nga khomiwangi hi leswi ya Tatana Bekitele va ve va chajiwa hi ndlela yaleyo tanihi accounting officer hi muro tsandzeka ku va endla leswiwani va comply na PFMA Act. Hi leswi hi volo samoniwa mi cheka mi ta yi ku yini sweswo a volo khomiwa. That's why va samoniwa ku vati ku na ku samoniwa kasi ku na ku khomiwa. Ku khomiwa a ni khomiwa hi warrant of arrest. Ku samoniwa mo nyikiwa samo to appear in court. Yi olove hi ndlela yaleyo hi leyi a ni te yona. Ene samono a hi charge. Ene va vulavula ka ad hoc committee munhu wa xifumbu a va onhangi nchumu va tlhe va ti hlantswa mara bona tanihi head of department yes va na vutihlamuleri ku leswi swi humelele emahlweni ka wena mi ta tsundzuka ku va gcine va hlongoriwile Tatana Bekitele tanihi khomixina ya maphorisa. Nemetwe cancel swona ku mina cancel inkoma cancer a hi hundzeni la ta vuya yisa mahlweni ka leswi. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu. Swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mibukoti yo fana na ti-1 kg timbirhi ta Clover Classic Vanilla Flavored Custard hi 45 rand na 1 kg ya Kellogg's Cornflakes Cereal hi 76.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April.
endla paseka yi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu. U nga pfali nomo, mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi. Endla ku hambana. Love yours. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Riqingho sweswi 0860 002 543. 0860 002 543. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nakona ku Africa wa vulavula hi tirhi ku tisela wona kusuka haleni a Mayflower a hi ku mingisero mena ya afu ku bila wara ya 12 bulana sisasekani manzini bulana vona la ka hi languta ka timhaka ta conference leyi nghenaka namuntlha va lungheke ku fika ku ya amahlweni hi ndlela leyi se ta va kha hi bula na vona la ka nkarhi lowu wa hafu ku bila wara ya 12 hi ndlela yeleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Ayi munjani mehasho? Hi pfukeni minjhani mingiseri? Mbulawula na Aaron Ndlovu kwala ka Magevula. Ayi Ndlovu. Mina no vanyana xivilelo mani hi gondzo lera N1 le antivi lama n'wanyana mara vongo ka ti toll gate loko swi ta ka ti toll gate man. Loko mo langutisa N1 kusuka Giyani kumbexana mo ku Apulukwane ku ya fika a Joburg a Johannesburg ku na ti toll gate ta uma 4 or 5 or 6 from Bloemfontein to Africa at Cape Town, which is about 1,000 plus kilos. Really, over na toll gate, they one. So this kilos to Bloemfontein nearly at Cape Town. It's too much. Marakuna toll gate they one. Then the kilos to Agia, it's a Apple in Joburg. Over 500 plus. Kuna toll gate akuringana vuma 6 antivu mashkuri lava nga swiplana ava swiplani njhani cause swa hi durhela machi ku vulavula ntivo antivu va languse yini antivu ku endleke yini so antivu ku ri ni nga kuma ku hlamuleka hi ndlela yaleyo na kumbexana ku munhu a ri na swo swa ku a ni hlamula kumbe a hi hlamula va hi hlamusela ku endleke yini between hambi ku ve a ni lava ku kamba a ni lava ku kamba ka n'wina ku loko mi tshama mi ri tirhisa patu ra N1 kusuka a Bloemfontein ku ya a Cape Town. Yes. Ku za ni mbutisa xivutiso lexi i ku ni lava ku vona ku leswi swi nga kona ka N1 kusukusela laha ku ta hala swa vulavurisana na leswi nga kona kusuka ka N1 liya ku ya leni na. Loko ni nga tivi ku ri swa vulavurisana mara hi ku ni vona ku hi gondzo re hinkwao i ma N1 N1 hinkwaro ali rere maybe ra la kokwala ali pompo ri nga ri nghenisa mali ngopfu from international ku tlula leri nga halini a Cape Town mara hina va la South Africa ri le ku hi va sini hi side ron'wanyana leswi ni lava ku tiva xo ku ri hambi mo a xi kusukusela kwala Joburg nearly a Cape Town over 2,000 plus something mara nga ku vona toll gate yi 2 loko ni nga xi na leyi nga le Bloemfontein na leyi ni ku sembe approacha Cape Town va ri a tunneleni yo ya ku ni ku sembe na Cape Town ku va yo yi ri one and leto ta le Limpopo ta durha swinene ta durha mo haxi kusuka kwala Pumala a Polokwane mitala Joburg ni nga mi hakele swin'wana swo ma plus minus 700 hi movha lowutsongo antivi ku va langute yini loko swi ta ni ta vutisa va Sanral hi twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi te tani. Okay, na khensa much inkombo ta mina kumbexani na hambi nga vutisi va Sanral mingisero wa mina kwalaho nga ko loko ri ku na n'we mi tirhana na swona ma swi tiva a hi vulavuleni hi swo hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka iyo yoleyo loko kha hi languta ka timhaka teto ta ti-toll gate a hi ro sungula hi va na njhekanjhekisano wa muxaka lowu a hi ro sungula hi vulavula hi timhaka ta ntlhontlho lowu hetelela ku va ko loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaka na ti-toll gate leti nga koka mapatu ya rixaka ku xana a swi fika swi ka swi susumeta yini xiyimo xa muxaka wolowo hi ndlela yaleyo kambe i timhaka leti nga ta yisa mahlweni hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo mingisero wa mina hi ta swi endla
hi ta swi endla loko hi vuya eka hi ta kuma va Sanral ku va va nga ta va kha va hi vulavulela ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo. 25 minutes ntsena ku bila awara ya 12 a hi tin'wana mingiseri lo nhlekani Brapet papa mi no na bashumi inkomo Brapet mina ni ku mikombela nyana ku buyela nyana ka leya Madlanga commission Brapet yeah ni ze ni nga hlamusela ni ku commission yi kona mara swi komba ingaku the way ba dilisa ku swona na ti-witness tin'wana swi ndza i nga ri like van'wana a va khoma so kumbe information yin'wana leyi va ku yi kha yi humesa hi timbhoni to karhi a yi tekeriwi nhlokweni a yi sariwi ndzhaku why ni vulavula so Brapet ni nge ni hlamusela ku ze ku nga va na witness leyi ve nge mlotshwa loyi a nga yimisa voko wa ku na ku pfuna commission malungana na swilo leswi nge le ku ndlekaleni laha a karhi a lumbeta leswaku team ya General Mkhwanasi the so lovely General Mkhwanasi ani mafutalo ku mo vulavula General Mkhwanasi tiko hinkwaro ra n'wi rhandza a hlamusela hi leswi a nga safarisa swiswona mara andhaka loko a ta va nyike vumbhoni commissioner a ku na lava nga hlamusela ku va ta landzelerisa timhaka leti a taku na tona mavo so i leswi ni kuma ku ingaku swi nga mativa hi tlhelela kanje kusana loyi nga tshama hi wundla mina n'wini kambe swi na mhaka a hi heli mbilu hi ta vulavulala hi swona hi ze hi kota ku fika laha hi nga ta fika hi ya kona mativa loko Moses sweswiwani n'we mi nga vuli ku khalanga a nga lunghangi ivi mi ya swi vula hi mhaka ku khalanga i vule swin'wana hambi ko va ku ri ntiyiso a swa ha twani hi la mina na n'wina hi nga koho ku Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hambi ko va ku sweswiwani ku na vumbhoni bya ku va yive swin'wana loko va nga va yive swin'wana kumbe va onhe swin'wana siku rin'wana kumbe va ndleyi a swa ha tirhi loko ku ve sweswiwani hi vo va nga suka va yima va ku tiko ra hina ri onhaki hi mhaka ya leswi na leswiya ivi himpela swin'wana swa swo swi ya kumeka ku mpela swi le ku ndlekeni se le n'wina van'wana mo va leswi ve nge ri mi counter revolutionary se i xiphiqo lexi mi nga ta hlangana na xona ka timbhoni tin'wana leti ti nga kona loko koze n'wina mi sungula ku lata komba vubihi bya munhu handhaka loko mi lumbetiwini a swa ha twali a hi timhaka to counter act i timhaka to a ni na wu fane wu tirha a hi fanela ni languta hi timhaka to no namuntlha hi mhaka yo chavalala i boxe timhaka to karhi leti ti nga pfuna tiko then loko ku ri yena le ndhaku leyi ku na swilo leswi a nga swi endla leswi swi nga ndla ku a famba karhi xivutiso ku ta va ku nawu lowu wo sungula ku tirha hi ku i vule swin'wana hikokwalaho ka yini swi nga vuriwangi loko swi ka swi ndleka sweswi a lava ku swi vula kumbe sweswi milotshwa a nga ta ku i lava ku pfuna commission hi swona and then xivutiso xin'wana xi tlhe xi va ku okay hi mhaka yo i lava i pfune commission kumbe i vula i byele tiko swo karhi swi vula ku nawu yena u fanele u nga ha n'wi languti na xivutiso hi leswaku hi yo mhaka vanhu vo tala loko mo landzelela na ti-court case leti hetelaka ti va kona ku na xiyenge xin'wana a court va nge ri i agent application loko no mi ba namuntlha sweswi leswi swi nga ta ka swi nga endleki hi ku mhani munhu wa madzolonga na n'wami munhu wo biwa kambe loko a hi nge no mi ba namuntlha sweswi hi ti 20 kumbe namuntlha hi ti 20 ta March hi nga ka tona ti 26 ivi mi swi tshika lembe leri tako hi January mi fika mi ku mi ya a high court mi endla very agent application ya ku ku fanele ku lavisisiwa ku hikokwalaho ka yini khalanga a ni bini a swa ha tirhi leswiya swa agency hi ku i mi be khale n'we mi tshama ku to langutiwa ku n'wina miya lexi nga ta langutiwa i ku n'wina mi ta landzelela layini mi landzelela milawu nandzu walowo wu tengisiwa sweswo kambe leswiya swa ku mi ku i agent application swi nge tirhi se hi lo swi ni vulaka swona ni nge loko na yena mulotshwa loyi na mani a lo vula swilo sweswi swi nga endleka swi endlekaka a vula na mina loko ni tshamela a ni ta ku himpela vanhu lava tlulaka nawu a va landzeleriwi kambe loko ya vula hi mhaka ku phela sweswi un'wana a nga vula ku i vuli hi mhaka ku tichomi ta hese ti le nghozini kumbe i vula hi mhaka ku lava a hleketa ku i tichomi ta yena hi vo sweswi va nga thyakeni se i lava ku ringeta ku o react
kama msirtani mi twi tlhelo rero ku tlhelo le ro vuya a yene ni ya twa hloma ka ta mahungu ya awara yan'we ta vuya hi bula na mani Sasekani Manzini anda ka sosoleso nangona ku Afrika wa vulavula nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Nkomo khalanga muyingiseri nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we vandla ra Democratic Alliance ri vula leswaku nawu u fanele ku tirha. Mero wa masipala wa Tshwane na CP Moya u vula leswaku masipala u le ku tekeni ka magoza President Cyril Ramaphosa u ta endzela eBuchabela. Mahungu hi xitalo hi awara yan'we. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula musumbhunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM makombandlela so mingisero Munghana Lonene FM nangana ko Africa wa vulavula 31 minutes ntsena kupila awara ya 12 itari ilava ku bula na mulavuleri wa African National Congress eMpumalanga leswi landela timhaka ta ku va ku ri na ntirho wa ku hlawula vurhangeri hambi swona kumbe xana ta va ona va ta hi byela ntirho lowu nga ta va wu ri kona wa 14 very conference ya 14 ya Mpumalanga leyi nga ta va yi ri koho kusukusela namuntlha se hi lava ku amukela muvulavuleri wa ANC ku nga Sesi Sasekani Manzini. Sesi Sasekani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM swi tikomba riqingho leri ya ri vuye ri lahleka hi ndlela yaleyo 0860002543 ka n'wina van'wana kambe sweswi a ni ku ni la ku bula na MEC tlhelo muvulavuleri wa African National Congress eMpumalanga kambe swi tikomba nge riqingho leri ya ri vuye ri lahleka kambe ke ku na conference ya 14 leyi nghenaka eka siku leri yi nghena namuntlha ku fika hi siku ra 28 hi laha ku nga ta va ku hlawuriwa vanhu lava nga ta vuya va fambisa vandla mi va twini kha ni vutisa acting premier loko hi bula na vona laha ni ku ayi miri swi ta famba njhani va kombisa timhaka ta ku kota va ri va twala ku se va kumekeli MEC tlhelo muvulavuleri wa African National Congress eMpumalanga Sesi Sasekani Manzini. Sesi Sasekani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. No akhetsa swinene swi twala riqingho ra n'wina ri nga ri kahle ngopfu kambe a hi ringeteni ku timhaka ta conference ya n'we ya 14 mi lungheke ku fika kwihi tani ANC eMpumalanga. Tani ANC nga vula ku hayi hinkwaswo famba kahle maswita ku na ku rasa ngopfu ti-delegate le ku fikeni leswo fa swa tikomba ku na loko a hi yo yi faka early conference ku ma-delegate a fike hi nkarhi leswi na 4 laveka hi ta va hi sungula na first DSV va le ku teni comrade Nomvula Mkonyane hinkwaswo swi tshamisekile friends ku va ku endleka yini ka conference ya muxaka lowu Sesi Sasekani ka conference ya ku fana na leyi va hi ri karhi hi languta ku ka conference leyi nga hundza milana hi yini ti-resolution ta ku endla ku vutomi bya vanhu byi jisa ku yini ha languta ku hi fike kwini organizational report yi ta va yi vulavula ku swi famba njhani organization ti-branch ta ri koho political education ku na council ya OR Tambo hi languta yi ta deliveriwa hi secretary provincial secretary comrade chair provincial chairperson a vula ku politically nje i the province ya Mpumalanga swi fambisa ku yini leswi hi faneleke hi swi endla tani organization kusukela leswi nga swi endla ku fikela hlawuri loko uzofika nkarhi wa sweswi hi tlhela hi languta ka timali ku timali ti fambisiwa ku yini so ke se ku endliwa leswi un'wana na un'wana a rhandzaka swona ku hlawula vurhangeri lebyintshwa leswi nga ta hi leader for leadaka so hi nga vula ku conference in the main yi va yi languta sweswo na ku a yi timembala ta ANC yi nga va ka ti ri kona hi vita va business hi vita va vuhosi hi vita va tikereke so hinkwavo lava va ti-key sectors ta hina ta la province va ri kona loko va ta va part ya this conference yi ta kota ku famba kahle. Minkarhi yin'wana loko ta ti-conference ta muxaka lowu ku fika minkarhi leyi ya ku va na ku va ku van'wani va yisa vandla khoto kumbe va ringeta ku sivela ku conference yi nga vi kona swiyimo swa muxaka walowo a mi na swona la ka African National Congress ya Mpumalanga. Hayi wa vona ku rhula loku nga laha that's why ni ku hi levela na ku heteni ka registration hi ku
na loko va ri karhi va tshama ti-branch ti tshama ti hlawula lava nga ta va yimela la a hi va nga na kona ku lwa loko a hi tshama hi ku va na koho swa ku vanhu va lwa vanhu ti-dispute in the whole province yo va na 10 tlhela hi ti-resolve hi ti-head so swa tikomba ku minkarhi ya ku tala loko va na conference ya ku fana na yelelo swa tika ku after vurhangeri byi hlawuriwa bya mahlweni byi hlanganisa a ti-branch so sweswo na swona swa tikomba ku loko hi heta conference hi ta va hi ya straight ka ma-election ela hi kumaka hi nga ta tlhelela kona ndzhaku zama ku lunghisa vanhu va ri ku lweni so hi khensa ngopfu ka membership ya ANC ku leswi nga fambisa swoho na vurhangeri bya ti-region na ti-branch swi endla ku swi ta olova ku immediately after this conference hi focus ka ma-elections. Loko mi kha mi vulavula hi swiviko ti-report leti mi vulavula hi tona xana ka ti-report ta n'we mi langutela na ku hoxa ku mi huma ka nhlawulo wo tika lowu nga va kona hi 2024 na swoho mi ta yisa ku yini emahlweni? Tsundzuka ku hi lembe ra ku lunghisa ta emakaya local government hi tlhela futhi hi lunghisa munotho wa hina economy a ni lavona rito a ni ri na ni lava ku vulavula hlangane a ni nga lavi ikhonomi ni lava ku vulavula hi ririmi ra kahle ra baleka manjheni ya hi lunghisa ku ikhonomi ya yi kota ku va kahle ku ta kota ku vanhu va kuma mintirho na vusweti hi kota ku yeta hi ku loko ikhonomi ya hi nga le ku endleni swona yi nga ri ku pfuleni hi swona swi endlaka ku hi nga koti ku va na mintirho a South Africa na le Mpumalanga so hi swin'wana swa kona leswi hi nga ta swi veka henhla ku vamasipala hi va lunghisa njhani ku munhu un'wana na un'wana u tshama ka masipala vanhu va kuma ti-service leti faneleke na ku hi languta ku leswi swi nga le henhla vanhu va ka hina vatirhi va kota ku kuma mintirho so hi leswi hi swi vulavulaka ma-corporation hi yo mhaka hi ku hi faka vanhu hinkwavo government everyone ku a hi languteni ku vutomi bya vanhu hi byi njhani so loko hi faka this conference hi ta fala hi ri na ti-resolution ta ku hi endla yini ku cinca vanhu swilo leswi nga fambeki kahle kahle. A hi tseleni van'wani veri loko mi kha mi ndla ti-conference ta muxaka lowu tanihi ANC mi pfa mi rivala ku lava va nga ta vhota a hi n'wina mi va ku mi ri ka conference yaleyo ntsena na valava va nga va ku va lo ti tshamela le kaya na vo va ta khumbeka leraku loko mi teka swiboho a mi va hleketeleli n'wina mi ri yini? Hi yo mhaka ANC ni tshemba ku hi yo ntsena leyi yi kotaka ku loko ku ri na conference hi ya mabranchini tinhlangano tin'wana a hi voni va rhanga tibranchini hina ANC hi rhanga tibranchini loko ebranchini i kota ku kuma mandate hi va ehleketela a swi tika ku va nga fikisa 100 200 mara at least you ya le tibranchini hi va na yoho a yo teketa tiko hi ku namuhla vurhangeri byi announcer a yi announce hina so hi nga vula ku swi nga endleka hi nga endli 100% ku nge fikeleli munhu un'wana na un'wana kambe hi tshemba ku lava va taka laha va representa voho vurhangeri bya le tibranchi haya a nga va hi nga fiki lava laka hi sina kona kambe hi va hi ri ku zameni. A ni ka ni vulavula na acting premier Speedy Mashilo laha ni va vutisa ku mavuya na se va ku hayi tibranchi ti ta vulavula n'wina loko no mi vutisa ku mavuya na mi ta ku yini? Va vona nkarhi loyi nga laka ku nghozi ngopfu ni nge vuli ku na vuya ku mani vuyi ku tiyisile tibranchi ta vulavula sweswo a ku na matimba lawa nga ta ku na ta tibranchi mina un'we mi nga ni bela nyana lowa mi vativaka vanhu vo tele ku halali ni mi twile se sasekani kambe hayi sweswi mi vulaka ku tibranchi ti ta vulavula hi ta twa tona ku ti ri yini khensile swinene nkarhi wa n'wena. Ya no se hi tshepete mara hayi loko va ri karhi va vulavula nyana hayi swi nga endleka mi fa mi hi khongerisa sa lowu inkomo mi ri nkarhi wa swikhongelo MEC tlhelo mbulavuleri wa ANC a Mpumalanga Sasekani Manzini va ri tibranchi ti ta vulavula n'we mi ri yini tibranchi ta vulavula ke kambe hi sunguleni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni teka riqingho rero ka 0860 002543 ti-conference loko ti ka ti nghena ti va ti kha ti vula yini ka n'wina kambe sweswo hinkwaswo a ndzaka mavhengele lawa. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 10
nharhu wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi ku n'wayitela loku nga heriki, nkhuvo lowukulu na ku hlayisa mali yo tala swinene. Eka mbukuti yo fana na 5 kg ya Goldie Chicken Frozen Mixed Chicken Portions hi 209.99 na 30 pack ya matandza lamakulu ya Right Brand hi 69.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta April. Endla paseka hi va leyikulu na Shoprite. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we. Minongonoko leyi nga na ntiyiso, leyi nga vaviseki miehleketo ya vana, leyi nga hlohlotereki madzolonga na rivengo. Hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa. Loko un'wana a hi landzeleli nawu lowu, tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena. U rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. Ente yeso mingisero Munghana Lonene FM ayeni mahlweni bula hi twa timhaka hinkwato ku ya hi laha mi nga na tona na ta ti-conference tingele ku ngheneni kumbexana hi ta twa tlhelo rin'wana ku n'we mi angula mukwini nomboro ya le 0860002543. Leswi hluphaku i ku swa conference na swi lava ku hi vulavula hi swona kambe xin'wana lexi ndlaku ni tikeriwa ku vulavula hi swona i ku i ntlawa wutsongo ngopfu lowu hi vulavulaka wona swirho swa ANC. Hina van'wani hi nga ri ku swirho swa helo hi ta va hi kha hi vulavula hi ku yini anti 0860002543 nomboro leyi tirhisaka mingiseri wa Munghana Lonene FM ni tirhini le Mayflower Sports Ground la a Sun City hi laha hi nga kona a handlenyana ka le Emelo hi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula hi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani Hayi njhani? papa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. I can't. Mina na ku nghena ka leyi conference leyi. Yeah. Hayi loko ni langutini both conference letiwani ngopfungopfu hala ka vandla lera ANC kola ku la ku pfuxelela na vandla hi yin'wana ndlela kwalaho. So me vula yini ku pfuxelela vandla hi yin'wana ndlela? Hi ku vandla lera ANC leriwani ri fike ri tshoveka ngopfu la xikarhi. Leswiwani hi ku ta n'wi faniwa na ti-election swi boheka ku fanele ku yimayimiwa ku endliwa sweswi. Loko mi ku yimayimiwa ku endliwa leswi mi va mi kha mi yi langute hi tihlori laha? Hi ku a ni sweswiwani loko mavandla laha mi le ku zameka ku ma man'wanyana ku nga ri ANC ri yoxe na va lava van'wanyana va le ku languteni va kha va vona ku xileti lexi ku fambiwaka ka xona a xa ha tiyangi kale ku le ku rhetimisiweni vandla ka ti-election leti nga hindza ri kumeke ri kuma tiphesente ta le hansi. Sweswiwani leswiwani swa ti-conference kola ku endlela ku vuyisa matimba lama ma ri kona ku vanhu va kota ku twisisa ku mfumo wa kha wa cinca ku ya mahlweni hi mafumelo ma swi-ANC. kambe ti-conference khale ti ri kona ku fana na ya leyi le Mpumalanga ya 14 ya le Limpopo loko ni nga hoxisi veri ya 11 se khale ti ri kona. Hayi so mani twana ni ri i khale ti ri kona loko mungu vola ku vola ku pfuxelela sweswi mi va mi kha mi vula yini a Mpumalanga va nghena ka ya 14 a Limpopo va nghena ka 11 loko ni nga hoxisi? A ni ku va ku ri minkarhi leyi va ku hi ri ka yona ku va ku ri na ku va ku cincacinca swa ku tala vanhu lava va ri ka tiphosini leti va va kha va ti rhangela van'wana va cinciwile lava van'wana nga va tshembi sweswiwani ku va kha ku huma na leswi swi va kha swi khumba vanhu lava a va ri kwala ka tiphosini letikulu ta kwala tikweni van'wana va ri ka ti-ANC va kha va vonaka ingaku a ve le ku endleni swona mara sweswiwani hi mhaka ku se ku va ku humesiwa milandzu na liya va kha va hehliwa hi yona
lava va kha va kota ku lika ti-conference nkarhi un'wana se ku na vanhu vantshwa va nga kona tanihi na hi ti-AMC lomu ka kwala eswifundheni ku hambanahambana va va cincacinciwile hikuva va hembi kwala ka vandla ra ANC ku ri na leswi vandla ri nga swi fambisi kahle va kota ku loko va kha va endla ti-conference swa tikumeka ti kha ti endliwa why va endlela ku pfuxeleliwa ku sweswi ku na vanhu vatshwela kwala ka conference hi sungula na ku va tiva ku okay mani u kota ku yingisisa ku yini na mitwe ripoto wa mina khensa swinene tlhelo ri mitaku na rona inkomo a khensa swinene na ngoro ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM a ya mukele n'wana mingisere 0860 002543 a hi tweni ku n'wemeri yini nhlekani enhlekani muhaxi Mpfukile epfukile mingisere na nchumu ingovo Mpfukile mina my proposal leyiwani muhaxi mani ku ri loko ni tshamile ende loko ni langutisa swin'wana timhaka ta I wanted to encourage our government to abolish the tender ta ti-cleaning na ti-security services. Ku thoriwa vanhu va va na mintirho va va na ti-benefits na loko va ti-pensionini va swi va va na ti-benefits. It's so sad vanhu va tirha ti-private security va robiwa na ti-cleaning va robiwa va hava na ti-pension loko va vuya mi kuma ku ta ku na lava tshamaka kona swi tshamisekanga ma vona. na mitwa leswi mi vulaka swona hikokwalaho ka yini mi vona ku mi tirhisa rito ra ku va robiwa no va va ri hava ti-benefits va va ri hava ti-pension because loko va vuya vo fika va hola swilo swa ka labour swilo swo va hola 3 to 6 months and then that's it because government yi spenda mali yo tala ngopfu ka ku outsource ma-security but if they can employ my security permanently the money that are paying per security between 18 and 21,000 it depends aka grade leva ilava ku nkarhi walowo so mala a yi ta seviwa swi vula ku that 21,000 a yi ta kota ku hakela 2 wa ma security or 2 cleaners with benefits because it's so sad loko kuma ku ta ku mi le ku tirheni maybe tirhela joni i nyikiwa ti 6.5 rentini, transport, all these things. Kuna vana va fane va dya and all those things. Vana va fane va exikolweni. Mayabona. So I think government e fane va consider it. And it can help swa har ka GNU. Nga langutanga ku ri mfumo u khome hi phati yo karhi. My thesis. Kambe xivutiso ku tava ku hi fike njhani hi ku a swi lo na swi pfuketana swi ndleka leswaku ti-services leti outsourciwa swi vula ku na xivangelo xi nga hi fikisaka ku se ti-services leti outsourciwa hi ndlela leyi mi vona onge ti hi fike njhani xivangelo i ku ri organization liya a yi ri ku fumeni for the past I can say 25, 26, 27 years a ku ri a train leyi a va yi tirhisa ku luta so that they can fund their organization and also enter the conference and all those things. So now they got exposed because as Steve those are the ones who are politically connected and they have power. As if na mina ku ri na ti-security company but hina nge kumi nchumu mara lava kumaka ti-tender teto hi lava nga political connected so that they can fund those organizations. mi vula ku ni yo ka ni nga lavi ku va loko a ni lo hoxela ni ta va ni nga yi kumangi hikuva a ni hoxelangi kambe mi vula ku a ni loko no hoxela ni nga ta yi kuma no mi nge yi kumi sweswo ni nga mi garantiya mi nge pfuki mi yi kumini as long as you don't know anyone la nga politically are powerful. So you won't get anything. Because what's proud of one having a benefit at the end of the day. So the company it was proud of later you have benefited. Nemetwe. Go. Inkombo to men. Komishani n'wina mi nga la ku ringeta a hi ndlela ni vulavisisi va ka yena hi languta ku vanhu lava nga vengele ku kumeni tikontraka leti ku ya hi leswi mi yingisera vulaka swona mpela a hi vanhu ntsena ku hava longa munhu ntsena a ni ka ni vona leswi swi kha swi vulavuriwa le ka Madlanga ni languta ni kuma ku tin'wana ta tikhampani leti ku vulavuriwaka hi tola ti tate tiko la ku na lembe rin'wana ku ri na khampani yin'wana yi ri fashionini ngopfu a ni tivi ku yelele ku hambi yi lo fa
hambi ku endleke yini ay kumeka kun'wana kun'wana loko ya hala ka ndhawu leya mfumo hi vo loko ya hala hi vo sweswana ha va voni kuna tin'wani leti ti nge le ku vulavuriweni ka madlanga na tona ti tela terile ka swiyenge sweswa a ni tivi ku hi va hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu kumbexani hi ta hi tsatsamuxa ku ya hi kun'we mi tata hi tlhelo rihi ndlela yaleyo kamba hi tekeni n'wana mi yingiserilo nhlekani budhlekani mpfukeni epfukele papa minjhani ko evutsat lewa ya tikhampani loko leswi hi kha hi yingisele madlanga system is corrupted but the system ayi corruptanga hi ma-comrade ntsena even ma-official because vanhu lava vulavulaka hi vo xitalo ku hlayiwa ma-CFO ku hlayiniwa ti-supply chain managers a va khulumi hi ma-politician kwalani se ila loko mi yi teka mi fika mi yi teka hi ri broad mi yi pfula kahle hi kota ku vanhu va nghena va vona because time to time rhandza ku blame ama-politician mara ma-politician they don't sit ka ti-adjudication committee a va tshami laha tikhampani ti fikaka kona ku tshama dis-administrators kambe ti-administrators leti ku na swin'wana swihehlo swa ku ti-administrators leti kun'wani ti va ti kha ti kuma ti kha ti tirha hi leswi kambe n'wina ti-politician mi ri vito leri ku na rito rin'wana mi ri rhandzaka ngopfu mandate ya Bari, Twana, very hi teta tikhampani i 10 ini vuyela na 7 se wa vona loko a hi book seat of fun namuntlha hi governor hi ANC rinrini i Action SA rinrini i DA so vula ku these administrators to teka ti-mandate ka vanhu lava hinkwavo ka ti-political parties letiwa hinkwato phela swi na la ku ta ku meni affiliate ko for example I'm a CFO mara I belong to the ANC mara kuma ANC in that particular time a govern yona mara still corruption ile ku yeni mahlweni se nkarhi wun'wana va tumbela hi xintuwana these administrators bootpack mara nga la nghena ka a no hundza kwala ka yona la nghena ka yo bootpack le ya ti-conference ta ANC I think namuntlha ku sita ya Mpumalanga ku sita ya le Eastern Cape ku sita ya le Limpopo I think ale Eastern Cape ya na mhaka ya 2 ya ti-court cases leti nga pfuliwa I think they are waiting for judgment as we speak mara mina no la ku wishela ti-conference na ri ka to ku ti nghena kahle swi va fambela kahle mara ka one of the resolution bootpad if va ku lava nga ma-delegate va nga yingisela na ngonoko lowa n'wina a va fambi va huma na resolution ya ku ANC must relationship ya vona na SACP a va yimisinyana loko ku ri na munhu a nga MEC ka xifundza xo karhi a nghene hi thikithi ra ANC bootpad ANC I recall because these people bootpad hi xilungu va ri you can't have the bread buttered both ways ku meaning sweswo va le campaign ku ANC yi lose matimba se ANC yi lose matimba ku nghena over SACP mara loko ANC yo ka yi nga lose va ri loko ANC yi lose matimba member ta ANC a ti nge suki ti ya nghena ti va ti-MEC or ti va ti-meyara hi policy ya communist party so these are one of the reasons ANC tanga yi xiteka ku ri cannot have a party leyi nga kona se yi contesta the same political space ni xi contestaka mara these people they are still sitting ka the government or ka the executive authority using the ticket of the ANC kwalani mi nga kona van'wani veri loko langutiwa management ku nga ri management kambe loko langutiwa leadership ya organization ka national level va tikomba va ri na ku tsakela ku vuxaka lebyi byi nga heli n'wina mi fike njhani ka ku hayi a ku tekiwi ti-resolution leti ka provincial level kuve ka national loko wo twa kumbexani president wa ANC kumbe leadership ya ANC leyi nga koho sweswi yi twala yi ri na ku tsakela ku la ku vona ku vuxaka lebyiwani byi nga heli bootpad hinkwenu ka as hi ri ti-member ta ANC na ku tsakela ku ri this alliance yi nga fi ku nga ri ya SACP ntsena ku ri ya communist party I mean ya COSATU SANCO ANC yi nga fi mara hi leyi wa bootpad SACP ANC from national level va kombeleni meeting va tshama na vo time to time va try ku madoda no comrade Sol Mapayila the decision nga yi teka a hi voni ku rile ka the interest ya the tripartite alliance vuyelani ndzhaku mara still bootpad tola ku ri by election Cape Town loko cheka party ka ti karhi ti contesta SACP ko kwala phakati so meaning swa tikomba ku vanhu lava bootpad yi vuyela yi ka vona yi vuyela I think yi kume vo ma 6-7%
By the way, Bootpad is Communist Party is being rejected. So in a nutshell, there is no Communist Party without the ANC, Bootpad. So they are just stubborn for Mahala, but now look for ANC Bootpad to step authority. If I banning the answer with that email, it's not as is fine. Whether because this Communist Party Bootpad, I are ANC Pagad. Mara, as we speak, we've got mayors, we've got MEC, we've got ministers. Like a salary, is government. Look, what's so called Bootpad. We can but keep us a Communist Party of Jolavan my vote ANC. Maraloka government, ANC cash. So what was the down standard? Nemetri bari banavelela mkateko conference late tingenako kavula yele Eastern Cape yitikomba irna na subola kamba ekutumingisira mina nomboro 0860002543 salet mina tingani kuyeka amahungu emsaba esalet mina tamune ntsene ngwana mingisere lo nhleka Khalanga papa njani epokere ngobo mina Bishop HS Mafumo kwala kusuna wena kwala Mayflower kwala loko a nga ri Byzanto mtisela isinamuneti mela ku hindla leswiya swele ka madlanga va ku WhatsApp leyi yi komba ku Bishop va nike Khalanga anta mi tisela namuneti ka hisa namuntlha Khalanga hey mi le ku tirheni ka ntirho lowukulu a ngheneni mhakeni Khalanga timhaka ta ti-tender letiwani ni lava ku nyikanyana experience ni ze ni nga tirhanyana ka swona loko mfumo lowu wa ha sungula lo lexi ni nga xi realize ngopfu ti-tender mpela hayi loko u nga ri affiliate ya mfumo lowu a wu karhi wu fuma a wu nga ta yi kuma tender a ku sunguleni swi te kahle mara swi fika la mi kumaku ku ri hayi loko u fane u kuma tender u fane u va u ri na ti-credential ta SACP or COSATU or ANC loko u nga ri kona ka tripartite alliance leya a wu nga ta humelela na sanana ni la ku yima na vayingiseli lava ngo kahle ku outsource ka ti-department leti ka mitirho leyi a ku ri ku endlela ku funda phati yo karhi ene leswi sweswiwani mi kumaku ku ri hi pfuka ku ndliwa leswaku ku na ku declare ma swi vona ku ri hey ku na problem nyana hi ku vayiza lava va ha koti ku kuma timali to karhi that's why mi kuma tiphati to karhi ti tsandzeka no hakela vatirhi hi mhaka ku mala ya nghenisi swona leswi a yi nghenisa swona ka lowuya hi mhaka tithendara mhanta ku ri loko lava ku ikhonomi ya hina yi kula a hi tlheleleni ka swa swo insourca vanhu va tholiwa va tirha ku nga vi na ku veri munhu wo karhi ta nyikiwa mamiliyoni a nyika vanhu ti-peanuts because swo swi endla ku kurisiwana byi va henhla a tikweni ra hina because mi kuma munhu a kume tender ya 360 million mara vanhu lava a va hakelaka a va hakela vo 3,500 swi nga tikombi no xiya kwihi se mhanta ku a tle hi ku mali yi tele a xihahampfhuka phatsa a xihahampfhuka phatsa a tlha xavetela tibense to fana yi nga swi tivi kumbe tilamborghini to fana mi nga swi twisisi ku ri ko layiwa vanhu kumbexani ko vabyiwa mihleketweni na hi ku i nge xavi movha to fana i kuma ku nkarhi wun'wani i hava na baki siku lavaku ku ya rhwala swin'wana i fane u ya renta baki why u nga loko u ri very versatile u nga xavi timovha to hambanahambana hi ta swi vona ku munhu loyiwani o ndlela ku a nga ha hlupeki hi transport se ku komba ku ri ko layiwa lowu uxiwa mali u ta vona leswi ndliwaku ku ri hayi ko va ku hani na u ta mi komba ku namba lowo tala ni nga xava timovha to fana ta njhini yo fana na mate leswaku i xiyimo xo tika xexo kambe hambiswiritano Bishop yimani ya twa mahungu ni kheseri swinene eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka
kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke. Councillor Xironkari mingisela mahungu ya awara ya n'we inhlekani hungu leri nga rhanga emahlweni eka awara leyi vandla ra Democratic Alliance ri vula leswaku nawu wu fanele ku tirha endzhaku ka swiviko swa leswaku commissioner wa maphorisa ya tiko General Fani Masimula u nyikiwile masamanisi mayelana thendara leyi nga emilon'weni ya R360 wa timiliyoni ta tirhandi ya Medicare 24. Thendara yi nyikiwile loyi a hihliwaka ku va murhangeri wa ntlawa wa vugevenga Vusmusi Ket Matlala. Leswi va kona endzhaku loko xiyenge xo endla vulavisisi xa IDEC xi nyikile Masimula xileriso xo tivonakarisa ekhoto n'hweti leyi taka mayelana thendara liya. Muvulavuleri wa vandla ra DA Karabo Gagau u vula leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a khumbekaka eka vugevenga u fanele ku langutana na voko ra nawu a kombela valawuri ku teka magoza no vona leswaku ku na avona leswaku vaaki va Afrika-Dzonga kuna vululami eka vaaki va Afrika-Dzonga hinkwavo. So anybody that is suspected to be in breach of any code of criminal conduct within our country must serve before the full might of the law and receive the consequences. So the police and the justice system of this country must do everything in their power and leave no stone unturned in order to get justice for all South Africans. Kule kubena swiphiqo swa tipolitiki ka masipala wa doroba ra Tshwane endzhaku loko vandla ra Democratic Alliance ri hlele leswaku tithendara ta mati ku rhwalela malakatsa na vurindi ti nyikiwa vanhu lava va nga na vuxaka na vandla ra ANC. Vandla ra ANC eTshwane ri bakanyerile tlhelo swihehlo swa vandla ra DA no hehla vandla ro kaneta leswaku ri le ku hangalaseni ka swihehlo leswi nga riki na vumbhoni. Vandla ra DA ri heleketile matsalwa eka khomixini ya madlanga ri hehla leswaku ku na ntlawa wa vugevenga lowu hlanganisiwaka na tithendara ta vukorhokeri bya mphakelo wa mati ku rhwalela malakatsa na vurindi eka masipala. Muvulavuleri wa vandla ra ANC eka xifundza xa Tshwane Khomotso Masilela ka Mahlangu wa hlamusela. If there are allegations of mafia, they must be probed even through the Madlanga Commission and the SAPS. The ANC is not linked to mafias. We are not a political party of mafias. Secondly, the deputy executive mayor, according to the information that we have, he resigned himself from the company. He is not part of patriotic during the time or the tenure of the DA. They were supposed to have done their checks and balances at that time. Mayor wa masipala wa Tshwane na Siphi Moya u vula leswaku masipala u le ku tekeni ka magoza ehenhleni ka vatirhi va ka masipala lava va khumbekaka eka swihehlo leswi swi boxiweke eka khomixini madlanga. Lava mavito ya vona ya boxiweke eka khomixini va katsa xirho xa komiti ya meyara eka masipala wa Tshwane Tshulufelo Murodi, xandla xa commissioner wa maphorisa ya masipala wa Tshwane Umashi Dlamini na nhloko ya xiyenge xa timali Gareth Mnisi. Moya u vula leswaku vulavisisi byi le ku yeni mahlweni eka masipala. It is within the spirit that the following actions have already been taken in the past 7 days. Following allegations made at the Madlanga Commission, I placed the MMC for Corporate and Shared Services, Councillor Khulufelo Morode, on special leave. In the meantime, the TMPD Deputy Commissioner Umashi Dlamini is on leave, and this will allow for a fair and uninterrupted investigation, which is a step that protects the integrity of both internal processes and the work of the Commission. In respect of the Chief Financial Officer, Mr. Gareth Mnisi, a disciplinary report is being tabled before today's council meeting to initiate a process for his precautionary suspension. Vumbhoni bya mulawurinkulu wa xiyenge xa vuchuchisi xa tiko eSouth Gauteng loyi a yimisiweke nyana ku tirha Advocate Andrew Chauke eka vulavisisi bya nkabinde byi hlwerisiwile ku ya fika nhlekani wa namuntlha. Ku yimisiwa nyana ku ta endlela leswaku xipano na lexi xipano xi nga rhangela vumbhoni swi ta va na nkarhi wo langutisa xitatimende xa Chauke. Mutshamaxitulu wa vulavisisi ku nga mahluri loyi a nga ku wiseni Bess Nkabinde u vula leswaku xipano xa Chauke xi heleketile xitatimende tolo kunene.
swinene mintshamo ya khomixini iyo ta lavisisa ku ringanela ka Chauke ku va eka xivandla xakwe. Chauke u hehlile nhloko ya xiyenge xa vuchuchisi xa tiko loyi a nga ekwiseni advocate Shamila Batoyi hikuva a kondleterile swihehlo swa mabindzu no kuma timali hi ndlela leyi nga riki enawini ehenhleni ka khale ka nhloko ya xiyenge xa Hawks eKwaZulu-Natal Johan Boysens tlhelo a ri murhangeri wa xiyenge xa maphorisa xa Cato Mena. U tlhela a langutana swihehlo swa mayelana na xiboho xakwe xo ka a nga hayangi emahlweni na vulavisisi bya swihehlo swo dlaya ehenhleni ka khale ka nhloko ya xiyenge xa vunhlori Richard Mdluli. President Cyril Ramaphosa u le ka rendo ro ya eka pfhumba ra tindlu eDark and Silver City eBuchabela eBloemfontein. Pfhumba ra vumaki bya tindlu a ri nga ha ri ku tirheni kusukela ri simekiwile. Khale ka Premier wa Free State Ace Magashule a kondleterile pfhumba leri hi lembe ra 2014 laha a ri nga hetisiwangi hikwalaho ka ku hlwela ko karhi. Hambiswiritano Premier loyi a nga kona sweswi wa Free State Makhwini Letsoha Mathaye u tiyisisile eka mbulavulo wa xiyimo xa fundankulu na n'waka leswaku xiphemu xo sungula xa pfhumba leri xi ta gimetiwa hi n'hweti ya Mudyaxihi na n'waka. Hi ku hela ka mahungu ya hina ya awara ya 1 Nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu. Swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbukoti yo fana na ti-1 kg timbirhi ta Clover Classic Vanilla Flavored Custard hi 45 rand na 1 kg ya Kellogg's Cornflakes Cereal hi 76.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti-12 ta April. Endla paseka yi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Was that dar ntasara ku ile swi tsaka ko so kahle was that dar lezi ndzi ka district ya hina ile Hlanzeni ene district ya Hlanzeni hi vulavula hi Nkomazi hi vulavula hi Mbombela hi vulavula hi Bushbuckridge Mpumalanga a hi hinkwayo ka yona hi yona ndhawu leyi ya le Hlanzeni so yo mhaka na hlaya leti hi vele a hi ti langutile ka tindhawu teto so vanhu va ka hina hi va tsundzuxa ku ava mbali swi swa ku mbala swa ku pfala swa long na maburuku ya ku leha ku va avoid ku va nga lumiwi aka heri mbuzilwana ya misisa second manzilo vantshwa tanihi malembe va khandziya ntshava lo gocha leswi swi vula leswaku loko hi languta xiyenge xa ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa eka tiko hinkwaro xi le henhla swinene eka vona. Ha boxile leswaku eka tiko i 31.4 kasi eka vona i 57 se a swi vona leswaku swi hundza 20 wa tiphesente ku hambana more than 20 percentage points ku hambana ka ku pfumaleka ka mintirho eka vantshwa. sweswo mingisero Munghana Lonene FM statistician general Risenga Maluleke. Ti-center ta fanele ti va mahala ti nga taxiwi ti nyikiwa ku fana na tikondom leswi ku nyikisiwaka swona bathroom yin'wana na yin'wana loko mi ya ka government department na le kwini ku na tikondom ku na tiphaketi ta tikondom why ti-sanitary pads va nga endli something like that. Thank you. Enkulukumba Jabu Baloyi valavo mingisero Munghana Lonene FM asuka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela. Nakona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM mamkela nakambe xiphemu xa vumbirhi lexi xa nakona ku Afrika wa vulavula mtisela wona tweet kusuka haleno a Sun City ku nga ri yona leyi tivaka yona kambe leyi Sun City Sports Field le ka masipala luwa wa xifundzatsongo xa Gert Sivande ehansi ka masipala wa Chief Albert Luthuli laha ku nga le ku langutiweni ka timhaka ta ku teka parliament va yitisa eka vaaki se la ingile ku tisela kona nangona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kombandela khensa swinene loko mi hilombe ndleve ka swi vona kumbe hi ndlela leyi mi vulavulaka na hina ko kusuka ka xiyenge swa mabulu ku ya ka ti-email hi ndlela leyi ya khensa swinene
Sam Tweneni loko mitwa mpfumawulo wolowo ku na van'wani va nge le ku longeni na se mi ta khomela mpfumawulo wolowo loko ku ve wa mikavanyeta hi ndlela yaleyo kambe a hi tweneni ku n'wina timhaka ni ri tingani nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 hi twa ku n'wina mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani abasifika kambe timhaka ti tele kusuka kwele ka timhaka leti ta ku mukhomishinara wa rixaka General Fani Masemula languteriwa ku va a ya tihlamulela mayelana na timhaka leti ta kontraka liya ya Medicare hi siku ra 21 ra n'hweti leyi taka hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi swi nga le ku vulavuriweni swinene swoleswo van'wana va nge hey ya se xiyimo xi tikile van'wana va ku van'wana lava nge le ku thoriweni swihlampfahlampfana tihlampfi ti kwihi va ku hayi tihlampfi mi vula tiva ku lava van'wana va kha va khumbeka va ku hayi madibawuri ma reta ma ta khomiwa loko nkarhi wa huvo ta fika kambe n'we mi ri yini ke ndlela yin'wana kumbexana leyi nga lavaka ku va ku na un'wana nge ri khalanga ni un'wana wa varindzi eka government Rochefield Technical High School ehansi ka Sestron Risk Management hi kokeriwa UIF ntsena leyi van'wani va vatirhi kuloni loko va ya koxa va tlhela ku va sogola swinene hi ndlela kambe a hi lulamiseni la ka ku ni murindzi eka government a wu mi rindzi ka government n'wini mi nga va murindzi a xikolweni kambe a mi thoriwe hi lava va Crestone Risk Management swi fanele swi hambanisiwa sweswo loko munhu va ku tirha ka government swi vula ku hi valabola hi ti 15 ti yini hi ndlela yaleyo kambe se la ku tatwa n'wina kumbe angula ku yini nomboro hi leyi 0860002543 mi kandziyisa rito eka mi nga kandziyisi rito a hi nge le ka xiyimo xa ku famba hi yona mhaka yaleyo ya rito kambe mi nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo 0860002543 se ni lava tatwa ku timhaka leti mi nga va kumeri na tona ku ya mahlweni ku nga va ku ri tihi kambe ke a hi tweneni loko hi ta va hi ri na muyingiseri hi ndlela yaleyo wo sungula hi loyi nhlekani papa mina Meja. hi vatomi ngo vona Hi pfukile na hina Isimangola. Se a ni la ku ta vulavula hi timhaka leta maphorisa lavawa. Ka milandzu leyi va nga nghena ka yona kumbe leyi va nga kumeka va tinghenisa ka yona. Hi xichangana xa kahle va dimbuti ya n'anga. I xichangani kumbe Xitsonga? Aye. I xichangani kumbe Xitsonga sweswo? I Xitsonga. Oh, okay. Hi Xitsonga va dimbuti ya n'anga khalanga. Ene hi faneke yi ri hi wa milandzu leyi vengele ka yona. Loko va nga lulamisanga timhaka ta vona a va nge swi koti ku huma futhi handle ka ku va ya bolela jele ku fana na kulukumba luya hi nga ta n'wi hlaya endzhaku le esirajeki silevi. Se na lava vengele ka ti-department leti tin'wanyana a va ti voneli. Hi ku twisisa ka me hi wo masungulo ma tihele lamawani. Ku un'wana na un'wana la nge le ku endleni ka swo biha a swi tivi ku siku rata ro ka ri nge se fika hi nkarhi lowu a nge le ku swi endleni hi wona. Loko ka vulavula mkutani mi nyike xikombiso hi Sirajeki Silevi. Se xivutiso ku ta va ku loko ku ve hi tshame hi hlangana na swona leswaku hambi ku ri mukhomishinara va hlangana na timhaka to pfa va lava ku vutisiwa swivutiso hikokwalaho ka yini hi tlhelele hi vuya futhi ka xiyimo lexi hi ku vona ka n'wina? I ku a va nge se tshemba a va vonanga ku misava i ya vona. Sweswiwani hi ku karheliwa a ku ri munhu un'we ntsena va twisisi ku i swa yena. Sweswiwani va swi vona va hlayile ene va hata. Na le ka ti-department letin'wanyana hi ku vula ka mina ku ya fikela kwala hansi kwala hi nga tshama kona switandini. I mhaka leyi nge le ku va fikeleni loko va nga lunghisi va endla swilo swa right tiko leriwani ra South Africa va nga ri rhangela ri kota ku hluvuka ri ya amahlweni. Mi le ku tirhiseni rito kumbe xitwananisi va mi vula va mani la? Hi lava va nge le ku khomiweni sweswi kumbe varhangeri lava va nge le ku khomiweni ku nga sunguliwa hi maphorisa lamakulu.
ku ya hi department leya ya xiphorisa se ku le ku tliniweni xikwembu xi nghenile manje ku sele ka ti-department leti tin'wanyana se hi nge lava va ka ti-department leti tin'wanyana a va lungheki kusuka sweswiwani va endla swilo swa right hi ku ve le ku mavoneni vamakwerhu se ve le ka hot plate manje kambe swilo leswiwani swi nga va swi vangiwa hi yini hi ku muyingiseri rin'wana u nghenile kwala a ku khala ngo hina hi pfa hi vukula nsinya wo ka wu nga ri wona hi ku hi pfa hi languta matihlo ya hina hi kongomisa ka verini ka van'watipolitiki kasi na vaofisiri la va le ku hoxini xandla ka swiyimo leswaku swa ku mbombomerisa tiko ra hina lavawani van'watiofisi lavawani na vona i van'watipolitiki hi ndlela yin'wanyana loko va fika hala switandeni va canvasa va rhambela ku ri a hi yeni mi ta kuma tithendara loko mi landzelela hina u ta ni kuma ofisi namba mani ene indeed mi ta vona lowo sungula loko a ya fika a humelela swi boha na n'wina van'wanyana mi landzele se hi laha ku ya sungula leya ya kheta deployment manje swi ta kha swi suka kwalano kusuka tiofisini swi nghena switandini swi hundzuka ku va munhu wun'we munhu loyi a kotaka ku a voniwa ku endla swi za right hi loko a ri n'watipolitiki lero va lava va nge le tiofisini va tlhe va huma va ta canvasa futhi hi nkarhi lowa ya xiyimo i xiyimo xo tika swinene lexi kumbexani tanihi tiko hi nga langutana na xona kumbexani swo tshikiwa swi kulela swilo leswiwani swi nga tsemiwi swo sungula a mi voni tani ku tshikiwa ka yi tshikela matandza la loko se yi tlhotlhora kusuka ku tsutsumiwa se xin'wanyana khalanga a ni lava ku vanhu va kota ku pfuniwa hi xona laha ni va twa ku kha va rila ngopfu xikan'we na mina i timhaka ta ti-land claim a hi se tshama hi titwa kha ti vulavuliwa helo andhaka loko vanhu va twarisile van'wani va fili ku ya gina ku hakeliwa vanhu va 10 va ku hina van'wanyana hi le ku teni va rhamba ti-meeting swi gina swi helela amoyeni se loko hi va hi ri phati laha ka ti-meeting letiya lava va ku va ri kona va vutisa ku ka ti-meeting luwa hu te yini swi te vete swi hi ta tlhe hi laveka futhi rini ni kuma swi nyamalarile hi ndlela yaleyo se a hi kombela ku pfuniwa timhaka ta ti-land claim lavaya van'wani va nge i swa maxubi hi ku ya hi ku rhurisiwa mina ni vulavula ni ri hala tlhaveni ka bevu kambe mela ku pfuniwa yini a ni ri va kona vatatana nkatingi va nyika vanhu va koho va tatana nkatingi va nyika tinambara va tile na kwala ka xiyanimoya xexi ko tani va fika va siya tinambara tikwihi tinambara teto mi hava tinambara teto mi vulavula mi la ta vula ku hi nga fika hi nghena yingisela ni heta papa yingisela ni heta mi la ku ta vula ku se hi fanele namuntlha laha hi ku hayi no hi la ku vitana tatana nkatingi va ta vulavula hi timhaka ta ti-land claim hi mhaka ya vanhu va ka bevula lava vanhu va ka bevula va nga yaku a tihofisini ta land claim kwala Polokwane a hansi loko ni nga hoxi ti-big cut na street va i malembe ndzhaku tatana Khalanga va vuya va khomi switikitani swi nga va swi ri na close to 10 years switikitani leswi a na ha tshembi ku na un'we a ha ri ku na xona ka ha ri hava va nga na xona xitikitani lexiya loko hi hlangana na vona Salema veteri switikitani hi ta kota ku swi cheka futhi hi ti-ID numbers mara kusukela sweswiwani leswi ni swi vulaka se swi nga swi na 5 years andhaku kambe mi hetelele rini n'wina ku ya hofisini ya tatana nkatingi loko hi ta va hi yini swi nga va se ri close to 10 years loko va ta vuya vatswari va ni ku ni vula ku mi hetelele rini ku ya hofisini ya tatana nkatingi swi na malembe andhaka loko veterile ofisini a va lavi munhu vona hi vona va ngete va tata a munhwini a vanhwini munhu a ya le ofisini u ta va kuma va nga ri kona vona ve le ku teni a vanhwini mara sweswiwani vanhu ve le ku vutiseni ene vinyi va swikoxo ve le ku loveni ve le ku heleni ku sele lavo ka va nga tivi nchumu hikuva kha swi teka nkarhi wo leha a hi vuli ku munhu a faneke a nga lovi mara hikuva swi kha swi teka nkarhi wo leho malembe I'm sure close to 25 years
hi ku ya hi experience ya mina kusuka kwele ka va 1998 mara munhu yaloye a nga tshama a tsarisange se tshama a kuma mali yaleyo na tukulu wa yena uze na yange tshama a kuma mali yaleyo se vele ku vutisaneni vanhu mara ku hala nga na hlamulo se a hoku mxana n'wina as position leyi mi nge le ka yona mi nga hi kumela vona vo tatani va lava katinga va ta hi ringeta ni xoko nongonoko lowuwani wu yingiseliwa hi misava hinkwayo na vona va le ku yingiseleni sweswiwani sweswi ni vulavulaka na vona va le ku yingiseleni tshemba ku ni nga si heta nongonoko lowu va nga va ni khweneteni yimani ni ku muhumelerisi i ta vulavula na vona tatana Nkatingi mi yingisela ka xiyanimoya ni tshemba ku loko ho ka hi nga va kumi mundzuku hi Ravuntlhanu hi ta va kuma Musumbunuku hi vulavula na vona hi mi nyika na nkarhi n'we ma ha lava ku phofula lexi xi endlaku ku ni lava ku va lava a ni nga ta va lava kambe ni va lava hi mhaka ya ku n'we ma ha ku hehla mhaka yin'wani yo vava ngopfu ya ku veri mi nga ti hofisini vona va tata ka n'wina mara va heta 10 years va nga ri ku tini hi swo swi ni vavaku sweswo ku va mi byelela yini ku mi nga ti hofisini va tata ka n'wina kambe va kha va heta 10 ra malembe va nga ri ku tini na tinamba phone a va hi nikini mara loko hi va fonela swi twalanga ku hava nyangatsanyana hi ku mxani a hi le ka xiyimo xa kahle xa ku londza ti-lane plane na n'wina mi nga ha tirhisi rito ra Maxubi mani ri koho rito ra Vatsonga mani ra marhumbi swi yo yini marhumbi ay man ay ene swi nga va tsakisa ngopfu vanhu ku tikuma va ve ti-beneficiary hi vona hi voxe lava nga salanyana ene a ni na budget loko ka ku hlayiwa ti-budget stage a hi se tshama hi twa ka yi vuliwa ku mali liya ya vanhu vo rhurhisiwa i budget ya mali muni leyi nga ta ya ka vona ho ta ku yo hwi hina ya ka hina yi pasile ni na phepha ra kona la ve va la ku yi hakela ku nga ri khale mutatwana nga ha tirhi ka Munghana Lonene va hi hakerile mali ya marhumbi ni mi twini papa ni khensile swinene ni mi twini papa na khensa swinene inkomu ai sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ina kona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlele ku haxela vona twi hi ri laha a Mpuma ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu ma tiva loko a ku nga ri mhaka ya ku hi vona to tirhurela tata ti tshamela hayi ndhawu leyi hayi 0860002543 ndangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ko va hi leswi matimu a nga laka a nta ku a mi tekela xithombe mi vona na vanhu lava ni nge le ku va haxeleni sweswi lava nga yima la ni nga koho hi mikwalo va hi tsakarisaka xiswona vanhu na vona va hi komba ku rirhandzu hi ndlela leyi kambe amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini i 22 timinete ku bela wara yan'we enhlekani ku na munhu la a ku na munhu la se loko ku nga si va na munhu mingiseri kantsongo ni hundini a hi buleni minjhani botete epfokeri boto wa mina minjhani n'we hina hi pfukini a ni la ku khumbanyana leya ya xiphorisa leyi nga mahungwini ya maphorisa a hi lunghiseni ririmi ra ka hina ku hava xilexi va nge xiphorisa maphorisa ku endleke no ni tsake ngopfu ka mhaka leyi nga humelela leya ku va na vanhu lava va nga khomiwa lava va khumbekaka kumbe va hehliwaka hikuva va khumbeka ka mhaka leya ya 360 million ya tiko leswi ndlaku ni tsaka i mhaka ya ku emasunguleni loko president va tivisa mhaka ya Madlanga Commission a ku na vanhu vo tala lava a va vonaka va nga swi twisisi swilo leswiya kumbe va twa va nyenyetekini hi mhaka ya ku va vula ku commission ko va ndlela yo karhi yo endla ku ri swilo swi nyamalala ivi hi rivala hi swona vi swi hindza na hambiloko ku ri mpela president i ntiyiso a va lava ku swi endlisa sweswo hi wu tiva ku ri i modus operandi lowu tirhaka ku ri loko mo pfula commission va ta vulavula swi hindza this time around swi tirhini nyana kumbe swi tikomba swi ri ku tirheni mhaka ku loko za ku va na ti-arrest leti ti nga endliwa swa tikomba ku commission leyi yi le ku tirheni swi nga leswi ku nga ri khale hi nga ha tshuka hi tlhe hi twa ku van'wani va lava va fambelana na van'watipolitiki na vo va koho kwalaha ndzeni so mara mhaka yi kulukumba yin'wanyana a ni lava ku yi highlighta na ku tsaka ka mina hi leswi swi kombisa ku ri tanihi tiko ku na laha ya ku kona nyana because already mina a ni give upini ka mhaka ya swilo swo fambelana na swilo swa tiko na corruption mara loko hi vona vanhu vo tala mi vula ku mi vula ku a mi lan'we tiko ra n'we
a ni lan'wini bot but a ni la ku hemba leswaku ni nghene ko tala la ka xiyanimoya mi kha mi ni twa ni ku mina la a ka ha na la ya kona swilo swi herile so ni vula ku mara loko commission se yi tikomba yi kha yi hambileswi va nga za ku va humesa swibumabumela mara already ku va ku na ti-investigation hi maphorisa makhoma maphorisa man'wana swi ndla ni tsaka ku swi vula ku mpela hi xa va nge veri there's nobody above the law xilungu ku xi vula swa tikomba swi ri ku tirheni ka nkarhi wa sweswi so engaku vongo ya mahlweni va endla ti-investigation leti va khoma hambi vo khoma na yena boso ya hina va fani masimula swi nga hi tsakisa loko ri mpela va khumbeka swi tikomba ku xiphorisa xiphorisa a hi xa ka timhaka ta ndhawu ya maphorisa kumbe tirhisani rito xiphorisa ku hava rito rero ni bayizisa hi ririma ni ririmi leri ende i mhaka ku ni vulavula ni jahini ni pfula tijeti hala amburimini hindini swi tele swi swa kona nemetweni botomela khensa swinene ni hlayiseka iko botomela a khensa loko hi ka hi gimeta n'hweti leya timfanelo ta ximunhu loko ka hi gimeta n'hweti leyiwani ku humelele ku tekiwa xiboho xa ku a hi buleni kantsongo na vanhu lava tin'wana timfanelo leti va kahisaku ngopfu ku nga vaxisati va na xiphiqo xa ku timfanelo to tala ti nga va ti ri ta swa timali timhaka ta ku vona ku vana lava va tswariwaku va hlayiseka vana lava tswariwaku va tlela va dyili hinkwaswo leswiwani swi jikajika swi vuya ka vamanana se lava ku ta vulavula na vona hi twa ku va ri yini vona van'wani ku na ku ringeta loko ya vengeri a swi ta va swi ri kahle ku va na va ri yini swipapa leswi a swi tirhisiwaka hi vaxisati a swi fanele swi nyikiwa mahala lomuya a xikolweni kumbe a swikolweni hi ndlela yeleyo se na sweswo hi lava ku vutisa n'wina vamhani ku n'we mi ri yini ka mhaka yeleyo se ni ta va ni kha ni kombela ku sukusela hi hafu ku bile awara yan'we ku fika awara ya 2 ni vulavula na vaxisati ntsena vaxisatini hambi vanhu vo twanana no fona n'wina kambe ni beleni riqingho ka nomboro yeleyi ya 0860 002543 hi gimeta n'hweti leyi na n'wina a swi tiva ku ha ri na masiku mambirhi vhiki leri taka kambe swi nga endla hi nga kumi nkarhi wa ku vulavula hi swona se hi lava ta ku n'we vaxisati mi hi nyika xifaniso xa ku n'we tanihi vasati mi vona timfanelo kusuka ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu miholo hinkwaswo swoleswo a hi ta tsakela ku mi twa ku mi angula mo ku yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi yin'wani na liya ya timhaka ta vatirhi vo tirha tindlwini mi tirha kahle ke n'we mi tirhako n'we mi nga va tholi mi va khola laha hi le ringeni ku ve ri vulavisisi byi komba ku lava kholaka ngopfu ka vatirhi va le ndlwini ku khola ngopfu n'we na vaxisati vasi wa xisati hi a kholaka se hi la ku ta twa n'we kumbe ri yini nomboro hi leyi 0860 002543 kambe hi nga teka minxeri wo hetsela hi nga tseka tinhlokomhaka ta mahungu hi cincana gere hi ndlela yaleyo nhleka botame njhani hi na valava hi ngo vona bot xikongomola hi ndhuma mo ni nghena mhakeni ku se ni ra tinhlokomhaka ta mahungu ya a ni lava ku lunghisa liya yo suka la joni mi ya Cape Town hi N1 ku toll gate timbirhi hi ku ya hi mina leswi ni swi tivisaka swona toll gate ni tiva mune ku suka la joni mi ya a Cape Town a mi lunghisi swi vula ku na n'wese mi lava ku ona muyingiseri loyi a nga vuli ku kusuka joni a ku kusuka a Bloemfontein ku nga ku tlula 1000 ya okay hayi loko ve swona impela i yini kusuka Bloemfontein munhu huma ni nga halisi ni mpalile eri vona huma kwala yinge 1006 ngari yiri 1006 kumbe 1009 ana tivi kahle laha Bloemfontein laha kusuka kwalaya ku ya fika a Cape Town va ri ku na mi ta tsundzuka ku ve na nkarhi wun'wana a ku ri na ku la ku kombisa ku vilela hi vaaki loko va Sanral va tikomba va kha va la ku ngetela ti-toll gate kumbexani nkarhi wa ku na n'wevele Limpopo mi yima hi milenge mi ku hayikho maendlelo lama a hi wona hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni a yeni ni ya twa tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano ni ta twa n'we vaxisati ku mi angula mi ku yini ka mhaka leyi bulaka yona hi ku yi na nkoka ngopfu leyiwani timfanelo lava va talaka ku va ka tlhelo leriya ra ku va twisiwa ku vava ku tala ngopfu ku va vaxisati se xivutiso i ku loko ku ri ku swi hi ndlela yeleyo xana loko hi ka hi languta ka n'hweti leyiwani na ku lemukisa loko ku nga va koho
n'wina mi ri yini hi timhaka totoleto leti fambelanaka na timfanelo se hi yo mhaka ni nge ri loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ni la tatwa vaxisati ka nomboro ya 0860 002 543 kambe sweswi a hi yeni ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi khoto ya le henhla yi siverile nhlengeletano yo hlawula vurhangeri ya vandla ra ANC eka xifundzankulu ku tengiwa ka nandzu wa vavanuna lava va hehliwaka hi ku dlaya ntsevu wa vanhu swi hundziseriwile emahlweni xandla xa president a vulavula eka nhlengeletano ya matiko yambirhi mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Matebula musumbhunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM Makombandle bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 ntiyiso muyingiseri wa Munghana Lonene FM vulavisisi byi komba ku vayingiserinkulu i va Afrika wa vulavula ku tele vaxisati kambe lava pfunaka ngopfu i vaxinuna se la ku ringeta ku hi nyikanyana nkarhi vaxisati navo va titwisavo ka na swi tiva ku van'wana va swi rhandzi ngopfu leswiwani ku hi mi avisa leswi kambe a swi kahle ku mi tshama ka mi nghenelela vaxinuna nyikani vaxisati nkarhi va foyina hi ta twa na tlhelo ra vona mhaka ma hi va mhaka ko timfanelo leti nga koho leti xana ta vulavula na n'wina tanihi vavasati ke loko ku ri ka ti vulavuli tanihi vavasati hi ndlela yihi ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku sweswi amutini loko ko pfumala mati vavanuna hi va nga ta tsutsuma va ya ancuveni mara vavasati va nga ta kaka va vona ku mati ma va kona mutini kumbe na hemba a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi twa ku ye i angula ku yini nomboro hi leyi 0860 002 543 vulavisisi byin'wana byi tlhe byi vula nakambe ku vatirhi va le tindlwini a va ha thoriwi hi xitalo masiku lawa n'wina vaxisati ve ri yin'we mi kholela vona vanhu lavawani xana swi na ntiyiso na sweswo ke loko ku ri ku swi na ntiyiso mi ri yini timfanelo hikuva na vo va na timfanelo tanihi n'wini ma yi vona i yin'wana ya timhaka leti ni lava ku na n'we vaxisati hi vulavula hi yona hakhale ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka ta switirhisiwa leswi swi fambelanaka na timhaka ta vaxisati loko ka hi vulavula hi switirhisiwa leswiya ku vi ku fika na leswaku van'wana va kombela ku hikokwalaho ka yini swipapa swi nga vi kona exikolweni swi nyikiwa mahala ka tindhawu ta mani na mani ku fana na tikhondom hikuva tikhondom na to ti nyikiwa ka ndhawu yin'wana na yin'wana mahala hambi sweswi hambi ma ti tirhisa hi ta twa vanhu kambe swi le ku nyikiweni se hikokwalaho ka yini ka vaxisati swi nga fiki kwalaho se hi lava ku ta twa mhaka yeleyo nomboro hi leyi nakambe 0860 002 ni tshemba ni mi kombini ku hi lava ku hi ya tlhelo riya swona ehe a hi buleni va ka hina a hi buleni va mhani a hi buleni va sesi hi twa ku mi angula mukweni hlekani nongonoko Afrika wa vulavula ya mahlweni mingisero mina 0860 002 543 muhumelerisi wa mina a studio i ri hey kulowi vavasati va chava ku vulavula hi timfanelo hikokwalaho ka yini mi fanele mi chava ku vulavula hi timfanelo mi kota ku kholela vo vatirhi kaya va ku mangutwa n'wana wa rili ai a nga ha ri n'wana wa n'wina se a nga ha ri n'wana wa vona se wa n'wina veri mi hetelela mi tikuma mi ri ka xiyimo xolexo xa ku timfanelo letiwani tanihi vaxisati mi va mi kha mi languteka timhaka ta ku xiyimo lexi xa timhaka ta timfanelo xi hetelela ti hetelela ti hlupha hi ndlela leyo un'wana miyingiseri wa ha landzelela mhaka liya ya ti-toll gate a nge ri kusuka a Bloemfontein ku ya a Eastern Cape ku ha na toll gate na yin'we kambe kusuka a Upington u ya a Gauteng ku ha toll gate loko famba hi patu rihi hina hi kha hi vulavula hi N1
Ego nga fana ni swi swo ka swi nga fani. Hi ri N1 North loko i ri Gauteng i ri Johannesburg. Yi na toll gate total loko yi fana ni wana N1 South loko i ya a Cape Town. Se xivutiso ku nga ku hikokwalaho ka yini? A hi vulavula hi ti-toll gate ti nga N4 kumbe ti nga ku hi vulavula hi patu rin'we ku nga N1 leyi sukaka a Cape Town yi ya a Musina. Ma va maka ko se nga fananisi swi swo ka swi nga fani. Veri ku na miyingiseri muhumelerisi le Nhlekani. Ahe man. Njani? Hi pfukile mana hina nchumu hi ngo vona mi nge ri enyana rito ra n'wina ni kota ku mi twa kahle. Botshete ni na malembe yo tlula pfuka mi sungula mi karhi mi yingisela n'wina. Nyamuka ni mukuma botshete. Ntirho wa n'wina wu lerini. Leswi ni swi vutisaka swa vavasati hi swona ka va ku hina masiku ya hina aka swona ma himbihi. A va nga swi koti ku teka swilo leswiya va nyika vanhu mahala hi ku leswi endliwaka kona swi endla hi mitirho. Ene mitirho luya i la ku oferiwa se loko va teka va hi nyika le va ta va endlisa ku yini? Va ta xava. Ni vula swona a va xava. Ni vula ku a ni ma ti vona ti-condom na to tindliwa hi vatirhi. Ku na vanhu hambileswi ni nga tshama ni hlangana na munhu ku hi tirha le hina hi tirha hala ku ndliwa a ndzi tshama hlangana so kambe tindliwa hi vatirhi na tona kambe to ta nyikiwa mahala. Se swi vula ku mfumo wa ya xava ivi wu nyika vaaki mahala. Se hikokwalaho ka yini switirhisiwa leswiya swi tirhisiwaka hi vaxisati swi nga nikiwi ku fana na ti-condom hi lava van'wani va vutisaka swona. A va nyiki mahala loko ku ri ku na leswiya va nyika mahala. Yani Nkhensini a na airtime suka mi sungula ku tirha kwalani mi mbala mi yingisela masiku nga tsutsuma na le masungulweni tsutsumela ku yingisela n'wina. Na khensa swinene. Emetweni mani nongonoko lowu wu karhata hi sweswo tani ku a hi swi koti ngopfu swa ku hi nga mi nyika nkarhi wo khensa hayi kona hina hi lava ku hi ta na timhaka va mani hina hi lava ku ta na timhaka hi lava ku vulavula timhaka laha vanhu lava va haxelaku va karhata ngopfu loko i endla swa ku se mi ta sungula swo khensa na yini hayi hi lava ku vulavula timhaka ta tiko la kambe a hi ku hi lava ku ringeta ku nyika n'we va xisati nkarhi wa ku na n'we mi ta na tlhelo ra n'wina hi kota ku twa ku n'we loko xiyimo xi ri tani mi angula mi ku yini ka timhaka leti nga le ku endlekeni ta tiko ku a ni se hi mpfhuka ni nghena laha va xisati a ni se twa na wun'we wa vulavula la moyeni lowu se yo mhaka ni kha hi ringeta ku vulavula na n'wina ku vula ta mi nyika nkarhi wa ku hi ta kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka ma hi vo mhaka ko a hi ringeteni loko hi nga va hi ri na un'wana Nhlekani wa ha ri ku ka yini muhumelerisi wa mina hi vavanuna lava va nga le ku n'wi kavanyeteni ni teri mi nga kavanyeti vavanuna nyikani va mani lava nkarhi va vulavula un'wana hi loyi mani Nhlekani a hi minjhani kuteni sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile okay hali ya swipapa a va xavi a va nyiki swisiwana ivi ni ta ka liya ka Madlanga lata mi twa kahle ka leya ka Madlanga kambe leyi mi nga sungula hi yona mi nga yi hundzisi swona sweswo swa ku a va nyiki swisiwana ku twanana a va nyiki swisiwana mara a South Africa hi nyikiwa swilo mahala na mali ya mudende na swilo swo tala pheti swin'wana hi pfeni hi xava swa mahala va ta zi va endla na swipapa swo ka swi nga ri kahle swi va vabyisa a va xavi a vo chipisa price eka leya ka Madlanga Bushbuck a hi se vona nchumu yi fana na liya tithenga liya mbulavulela yona na ma-security Bushbuck swilo leswiya swi endle hi timafia swi endlela ku dya swi lo orchestratiwa swilo leswiya ku ri ku ta kota ku dyiwa se ya Madlanga ma yi vona ku ri yi khoma va ri ku bola ka government or ku bola ka anything ku rhanga nhlokweni ni loko mi sungula ku tirha khale va 1983 milawu ya induction course rule number 1 aku the boss is always right. Rule number 10 ayiku if the boss is wrong rule number 1 applies. Leswi ni swi vulavula hi mhaka ku he Bushbuck xilo lexi hi tirheka government swi orchestratiwa swi suka le henhla le n'wina mi byeriwa mi nyikiwa instruction ku leyi tender iya mani you like it or not na ku thola ku tano se he Bushbuck government leyi nge yi lunghisi
a hi hanyeni naswona loko va fika va ku tender leyi i ya phete va mi nyika xivangelo kumbe va mi nyiki na xivangelo vo swi vula va ku tender leyi ya phete rule number 1 applies u byeriwa hi boss u byeriwa hi MEC u byeriwa hi whoever rule number 1 applies ya ku the boss is always right u ta agiwa na vona lero na hambi ka va nga mi byeli ku xivangelo i yini ku yini kwa phete vuphete loko ko va ku mati va vanhu van'wani va ya ku feleni mahala na valava va maphorisa un'wana u lo byeriwa ku ri leswi swi sayinisa leswi a nga dyangi aka vanhu lava vambirhi va ta huma ni ta mi byela va dyangi inkomu bye sesina khensa va fambe ndlela leyi kheseri sesi wa mina rule number 1 the boss is always right rule number 10 letin'wana a hi ti tivi kambe rule number 10 when the boss is wrong rule number 1 applies swi vula ku yini hambi a ri wrong he's always right 0860002543 nongona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani ani ku va xisati va ta va nghene gerini a va se nghena okay 0860002543 inhlekani sesi wa mina minjani minjani hi pfukile sesi wa mina n'wina mi ri ina hi nghena ka lava va mintirho a hi vanhu hinkwavo lava hi va tirhaku va kholaku mara va ku tala mina ni tirhile mitini ya ku tala un'wanyani loko u tirha u tlela koho a wu chayisi na 11 na vusiku loko vo va karhi va vona TV va tirhisa tiglasi iva ta va ta ku pfuxa ku khijiri thakini so a ku na ku chayisa va loro va hi kholela hi laha hi tirhaku emindyangwini mara kun'wanyani loko hi tirha ho dlomulela kunene ha wisa kuma na nkarhi wa ku hi titshamela hi wisa a hi vanhu ni nyikani xifaniso xa ku mi tirha la amutini lowu mi nge mo dlemulela mi va mi tirhisa ku yini ni pfuka ni ku pfula jarata ivi ni heta ni nghena kitchen ni tlina kumbe ndlwini ni heta ni sweka ivi va yi chayile loko ku ri na waceni ni hlantswa ku fana na sweswi ni lo titshamela nje ta vona na madyambu nakambe kasi van'wani mi tirha waya kun'wanyani hi tirha waya ko va hikwani kun'wanyani ho fanele kuma ku munhu wo amukela hi xiyimo na ku tiyela me ko fana na me loko swi tika ntisele no tshika no ku va na tidlayi mi nga va mi tshike kangani ni tirha miti ya ku tala eKimberley ni huma kona no tirha en'hweti va ni kholela ni tirha mindyanga ya ku tala yi nga fika vo ma-10 kumbe ku ni lava ku teka muyingiseri un'wana kambe ni nga siya ka yena ni kombela mi ni byela ku laha mi nga tirha n'hweti yin'we va mi kholela a va lo ndla yini u kuma ku lava vatswari a va na nkingha yi na vana a ni lo kholela hi n'wana u kuma ku vete ni nga ti na mkumba and then loko ni fika levhele mbedo va ni nyikile na xuka mara a ni phiningela na n'wana wa kona va kumeka ku loko ti tlelela na vusiku xo koka nkumba hinkwawo loko xi vutisa a xi ku hlamuli naswona ene u kuma ku a swi kotangi ku hi byela vatswari va swona no swi byela ku hawa loko swi ri tani ni ta ku siyana le kaya ka n'wina u ta sala u meri xi tla njhani xi koka nkumba ku koka nkumba ku tlelela hala na hala ni ka titimela ku fanele ku koka kuma ku xi tlhela xi tsokola se mina xi byela ku atwa ku njini hawa mi ndzi ku ta sala na ntirho wa ka n'wina a losiwaneka ku kokotana sesi wa mina ni khesi yi hlayisakani n'wi mi swi twile veri yi va ya xi koka nkumba ene ni le ku swi hleketeleleni ku loko xi koke nkumba xi wu gandla hala na hala se ku va
0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ile ka Munghana Lonene lana a xa kona ikolomi ya ka 20 ku ya ka 30 wa kilometara a vuxini bya doroba ra Emelo ku va ikolomi ya ka 70 wa kilometara a n'walungu wa doroba ra le Kingdom of Eswatini Ambabane hela ninga ko ai amkeleni n'wana mingiseri lo inhlekani Hayeni kwini epokele ngobona mani eko na hira masungulo ingena ka na ku nghena hayi amamukela mani mingenini ayitweneni miri yini n'we me n'wa chavalala la vila varambata na hitira van'wani valungu ne a va hi kholeli vona maxangu hi valungu la hi tirha kona la tikitchen la loko ku va mukholela vandla yini kumbe avandlini na mali yi kona a yi tivi ku ri na rito awara leyi vitiwanyeti awara hi kuma fane hi kuma so hi kuma njhani hayi mali a yi kona loko mu ku mali a yi kona ni nyikeni xifaniso ni kota ku swi twa mani chawulala miri swi ndlisa ku yini loko a n'hwetini nkarhi n'wani va ku nyika 2 point something mara u tirhe n'hweti hinkwayo sa hina u ta kombela government leyi ya hina leyiwani hi kota ku ri laha tikitchenini lawani va hi kokela tiawara ta hina ku ri hi awara va nga papa hi ku awara a yi vi 40 rand or ringani ya tirha vanhu sweswi wena veri yi ya ka va 30 rand awara a yi kahle a yi kahle yi ya hari yi tekela hansi ngopfu ya hi kandziyela a mi lava yi va mali muni loko vo endla va 45 rand nkarhi wala switantswanyana hikuva ya tirha yi tirha ku va ya xaniseka la tikitcheni la hi vona swo tala un'wana loko u nghena nampundzu kuma milungu a ti onherile u fanele u khoma u endla xin'wana na xin'wana a hi huveni ka yona manchavalala hi le ka swakudya swo lahlekani sweswiwani ya tirha vana government ka hi tlolivisiwana nemetweni mana ketsa awona mina khensa ku nghena le lahlela ra visiwana inkomo mana mina veri ku na van'wani lava lava ku nghena veri vo muthori a hi tweneni vathori lava khola muthori inhlekani inhlekani buthi njhani epfukile seswa mina minjhani kwe epfukile u vulavula na Salati Xiluvana wa Juliusburg mara hi ku tshama Polokwane na mina a ni ku ta nghena as muthori okay sesi nuku swin'wana na pfumela ku va kholeriwa mara leswin'wana mina ni nga swi realize as muthori vanhu na vona loko u pfunile u kuma ku se ku khola vona va karhata loko va ku kuma u lunghile va karhata swinene then ni nga za ni realize ku ri vanhu lava hetelaka va kholela vatirhi i mhaka ku ri loko ka u nga veki ti-rules then nakona u va lungherile va hetelela va teka advantage ni nyikeni xifaniso xa ku karhata loko va ndla yini xikombiso okay sweswi maybe ni ri na mutirhi hi leswi nampundzu ni n'wi kombisa ku ri okay loko u tirha then u nga sungula ku tlilina then u hlantswa swibye loko heta ku hlantswa swibye u nga wisa mara loko u hetelela kuma ku ni loko swilo leswi swi nga endlekangi u heta byela ku amani miyela na ye i munhu mani wo wisa swa kotakala la u fika ku siku rin'wana loko u vuya u swi vona ku swilo a swa ha endleki u fanele wo sikima wun'wini u ti endlela ende swin'wana u va u chava ku ri loko no n'wi vulavulela ku ri hi sesi ni te ri cleana hi ndlela leyi sweka hi nkarhi wa so u hetelela u fila ku ri wa khola mara ni vona swi humelela ngopfu ka lava ya ku hetelela u ti byela ku ri yima ni n'wi lunghela hi ku na mehe ni tshama ni swi vona mutswari wa me van'wana va va lunghela van'wana va kuma vathori va kahle mara va swi koti ku va khoma kahle hi yo mhaka va hetelela van'wana va ti byela ku ri awa ni fanele na mina no va ni ri haxi ni va hlupha ma swi vona wa n'wi nyika like emutirhi wa wena u fika u ti byela ku ri okay 4:30 u chayile na mina loko ni fika ni chayile ni wisa then u kombela ku ri okay ni kombela ku loko ri nkarhi wa ku dya a hi teni ni ta dya ka ndhawu yin'we lexi a nga ta xi endla i ta tsutsuma a dya kwini a ya dya ebedroom swa ku hambi u ringeta ku va fair kumbe ku va u n'wi rhandza u kota ku mi lava ku va ku ri a kota ku a fila at home a twa a ri kaya a hi swona hi yo mhaka minkama n'wana loko u fika u twa n'wana va ku na le ka Wi-Fi a ni n'wi connect loko n'wi connect ka Wi-Fi na loko fika u n'wi huwelela kunene wa ha ri ka TikTok ma swi vona ku swi njhani mina no vulela sayiti ra mina na swi tiva ku van'wana va va kholela mara mina leswi ni nga swi experience as a muthori na swi tiva ku ri ku va ni miyerile ni nga vi haxi hi swona swi endlaka ku ri va hetelela va ni tekela advantage ene ni chava ku vulavula minkama n'wana ku
u kuma ku ri u n'wi twela vusiwana ma swi vona mara yena nga ku tweli vusiwana inkomo Butret a ni na ku veka ra mina sezwa mina nimkheseli swinene inkomo I cancer sesixalati vete va huma kuni Baker Store ya nga vete va huma Baker Store pakaya kambe sweswi vele Polokwane hayi hundzeni la ta vuya yisa mahlweni ndaka lexi Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga si hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava xikombelo xa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi ku n'wayitela loku nga heriki nkhuvo lowukulu na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mibukoti yo fana na 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice hi $29.99 na 750 gram ya Nola Original Mayonnaise hi $39.99 ntsena. Mibukoti yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta April. Endla paseka hi va leyikulu na Shoprite. Limpopo wana utava angwa hitseve 27 Nyenyankulu 2026 isikunkulu eka ntlangu wa rugby eLimpopo. Rivala ra mitlangu ra khale ra Peter Mokaba ri ta rhurhela mitlangu ya rugby leyi u nga ta pfuka u nga yi rivalangi laha ku ta phikizana vatlangi va la xifundzeninkulu. Mphikizano wu ta sungula hi awara ya 9 nhlekani exikarhi ka swipano swa Limpopo Under 20 na University of Limpopo Women. Ivi hi awara 3 nhlekani ku ta tlanga swa Northern na University of Limpopo. A swi heleli kwalaho. Twana hi awara 6 ni madyambu ku ya ombana swipano swa vatlangi va malembe le hansi ka 23 swa Vodacom Bulls na Lions eka mphikizano lowu nga languteriwa hi mahlongati wa maphungu ya rugby. Tikumela thikiti Computicket hi R100 ntsena. U nga kayeli tana u ta tiphina ni vandyangu xikan'we ni vanghana. Hungu leri ri tisiwa hi ndzawulo ya mitlangu vutshila ni ndhavuko ya Limpopo #maphungube rugby 2026. Hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. sweswo mingisela Munghana Lonene FM na ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kulele ndaku mani la ya kona hi kona heso ni vona na mugombani se sungula ku tshunela wa tikhomba ku se le ku se no tlumba kama amukele lava nga la line ni twa ku va angula va ku ni nhlekani mi amukeleli hi le ka Munghana Lonene FM. Botete mpokeni sweswo mina hi pfukeli minjhani we mpokeni a cancer sis Botete ni na problem ni ve na ku n'wana hi 2022 ni ve na problem ya ku i slow exikolweni ive ni kombela ku va ni pfuna ku ni nga kuma xikolo kwini va tlhe va ni pfuna ku sikerisa ni tata tifomo 2022 until this year ka loko va ni byela ku ri n'wana se malembe ya yena ya nge he pfumeli ku va nga n'wi kumela xikolo. Last year ni ve na ku vutisa ku hi mhaka ku mi ri se ku late ni ndlisa ku yini hi timhaka ta n'wana ni n'wi lavela xikolo mina self for njhani na va ku xikolo lexi a faneleke a ya ka xona next year va vula this year xi kona a district mara a va ni byeli ku hi le kwini. Okay ni nga ya mina na va ku hi ta ku heleketa so this year very nge he koti ku ni pfuna n'wana se u hundzeriwile. This year u na 17 years I'm sure in November u endla 18. So ku swi fika swi haka kwihi kasi swi vuye swi okay n'wana i madyondzelo ya yena ya nonoka ai yo ani swi tikwendleke yini ana hala ku vutisa swin'wana hi ta kota ku vona ku hi va pfuna njhani ana hala ku vutisa ku hi va pfuna njhani hi ta kota ku teka na nomboro ya vona
kambe sani swi twisisi ku nga va ku endleke yini kambe ni khomeli mingiseri wa mina swi le kule ngopfu na vulawuri bya mi swoswoleswo kumbexani mi ta kuma nkarhi siku rin'wana mi nghena hi kota ku vona ku hi mi pfuna njhani ku ya amahlweni nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM khomba ndlela hi sala 8 minutes 5 ku va hi gimeta kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku ye i khometi timhaka hi nga se fika makumu ha vulavula na vaxisati hi ndlela leyo hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani Nkekani muhaxi swo yini mi ri xivisa ku yini ku ni laha ni tirhaka ni lava hi sungurisa ka mi ri yini mi sungurisa ku yini mi swo yini ku ni lana ni nga kumeka ni tirha kona ni ya vona ku se ni la ku pfala 1 year ave a ku ena ni yivile kwa ku yiva ka mina a ni ngo koti na ha tirha ene o ni hembela ni nga yivanga bathroom ya yena sa ni nga ha ngheni swa ku amfika ni la ka ni swi tikuma ku ri na xiphiqo nyana kwala ka riqingho rero muhumelerisi wa mina kwala studio a hi laveni van'wana hi twa van'wana 0860 002543 a hi tweneni ku hi nga kuma wo hetisela ke nhlekani a ni pressang kona okay a ni pressang kona va ta lava un'wana hi ta kota ku ku na un'wana mingiseri nhlekani minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani ni pfukile mi vulavula na mukateko wa Stimati kusuka ka Xigala sesi mukateko kati ni le Joni sweswi ni nga va ni kha ni vuya ra vumbirhi hi topic leyi botet ya ni muthori ni ve ni thola muthori wo khola yalani mahlweni ni muthori and then ni ve ni kuma munhu loyi a nga ni salelaku na n'wana tanihiloko ni pfuka eli ni vuya late and then munhu loyi a ni n'wi byerini ku okay loko rixa u endla yini swona sweswo taniya xa nkoka i ku a hlayisa n'wana wa mina ku a va hlayisekile a kota ku dya mina Wi-Fi laha ndzeni ka yindlu botet mu n'wi connect loko ni n'wi nyika code ya ni n'wi connecta and then ni n'wi byela ku ri ali ku u nga khoma phone mara loko u ri na n'wana u nga yi tirhisi foyini one day a khomi n'wana and then a vekela phone a katleni ivi ntlhe ni n'wi tsundzuxa ni ku foni yaleyo loko yo wa u ta tshika n'wana u landa phone botet a ni tirha vusiku siku rin'wana ha ku fika entirhweni it was 7:30 nghena hi 7 loko va ni fonela a ni twa ingaku va ni byela va lava ku ni byela ku ni vutisa ku ri u fike njhani va ku heyi n'wana u tshwini ku n'wana se ni hleketa luya un'wana wa number 3 wa vo 4 years u busy vele ni ku n'wana wihi va ku lo ntsanana yo botet ne ni ku u tshwe njhani va ku the skin is peeling phila okay se ni va byela procedure ku ri va fanele va endla yini alo ni chayisa ni famba loko se ni fika ni vutisisa ku n'wana u chinjhani botet helper a ri kamareni n'wana u kasini a ya khixini a fika ehenhla ka tafula helper a veke jeke ehenhla ka tafula a kwala ku kumeka masi ma n'wana mara ndzeni ka jeke a ku nga ri na masi so ni hundzisa leswi hi ku vula ku sometimes when you are too kind botet ne vanhu lavawani va mi tekela advantage loko mi va khoma kahle mi va byela ku mi va filisa at home mi nga vi boso nje mi va sesi na sesi va mi tekela nkarhi hayi ni n'wi rivaleleni mhaka ku i munhu un'wana na un'wana wa endla mistake botet but andaka sweswo ni swi vona ku a nga ha ri u chika vana lavan'wanyana loko n'wana o lava yini u impatient se ni twa ingaku kumbe u dyiwa leswa swa n'wana ene mina a ni vutisisangi ngopfu ene a ni n'wi hlongolangi ivi hayi se ni ku hayi u nga u ya wisa I will call you and then ni byela mani ku va va ni khomele n'wana hi ku mani na vona ni nga lavi va khoma vana hi mhaka va kula so a nga ha kotangi ku vuya ni kuma un'wana botet hayi kumbe ni nga na yena sweswi i kahle yena nkarhi na ha ri hava seswa mina mara xi mhaka leyi u kahle bati
Bonisa ti-posting Wi-Fi ana ngunyikangi but ife nungizela ku ri Wi-Fi lwanga famba usungurise sweswi ivi a tshika n'wana a vaviseka. Na me twetsa tsomena khetsa swinene. Hayi swona bakhetsa Enkoms ai bafambisa sweswomana ai gimete nongonoko lowu ai ku tisela wona kusuka leni a Chief Albert Luthuli Local Municipality ehansi ka vurhangeri bya Councillor Mbuso Petrus Magubane nongonoko wa humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ni famba na Jondani Mgwambane mchenini kasi ka swihangalasamahungu ani famba na Mjani wa Kaximange ematimu Ngoveni kasi ke Asudio 2 akurina Mchangani nongonoko dzumba na mina wa landela anda kama ungamsava ya awara ya 2 mbana hlakando nena tata Eloise Richards, Playfontein, Musina, kuyafika eBay 3. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wana timaluleke Kensile Serwankari mwingisela mahungu ya awara ya 2 enhlekani ungu leri nga ranga emahlweni khoto ya le henhla eEast London yi siverile ku ya emahlweni ka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya vandla ra ANC eEastern Cape leyi a yi languteriwile ku va kona hi mayela vhiki lawa eKukompo leswi swi va kona endzhaku ka loko vandla ra ANC ri endle xikombelo xa xihatla xo lava ku sivela nhlengeletano lava endleke xikombelo va kombisa leswaku swin'wana swi fambangi hi ndlela leyi nga fanela eka ku kondleteriwa ka tinhlengeletano ta marhavi ku humesiwa ka ti-QR codes swi nga ri nawini na ku endliwa ka vukanganyisi eka matirhelo ya swa vuxirho bya le ka vandla kasi loko swa ha ri tano khoto ya le henhla ePolokwane Limpopo yi tangisela xikombelo xa xihatla nhlekani walowu xo ta sivela nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya vandla ra ANC exifundheninkulu xikombelo xi endliwile hi xirho xa vandla kusuka eka ward 10 ya xifundha xa Collins Chabane eka Malamulele nhlengeletano ya masiku ya 3 yi languteriwile ku sungula mundzuku Bayatsiba Mabuwa wa vika. According to information, a disgruntled party member Basil Mabasa is unhappy about the verification of delegates from Ward 10 Collins Chabane sub-region, arguing that it was procedurally irregular. The branch general meeting for verification of delegates was held in November last year. The applicant wants the conference to be stopped or the branch delegates to be allowed to participate in it. ANC is expected to oppose the application. The court will deliver judgment in the afternoon. Batseba Mabua, SABC News in Polokwane. Kutengiwa ka nandzu wa vavanuna vanharhu lava va hihliwaka hi ku dlaya ntsevu wa vakhandziyi exibazanini no vavisa van'wana vo hlaya egondzweni ra R59 eMeyerton edzongeni wa Joni swi hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ra vu-30 n'hweti leyi taka ya Dzivamisoko. Vahihliwa Mandlakayise Makhungo, Jabulani Mlambe na Sabelo Mthunu va yile ekhoto ya majistarata ya Vereeniging laha va langutaneke na ntsevu wa swihehlo swo dlaya endzhaku ko balesela vanhu hi n'hweti ya Nyenyenyana. Makhunga u tsonile bail kasi va hihliwa kulobye va tshikile swikombelo swa vona swa bail. Khoto yi ku vule leswaku Makhunga a nga ha baleka laha tikweni hikuva a ringetile ku ta xisa khoto. Muvulavuleri wa xiyenge xa vuchuchisi xa tiko NPA lomu ka Mahanjana wa hlamusela. It is alleged that on the 3rd of February 2026, the 3 accused shot at a taxi traveling to Lesotho carrying 22 passengers in Meyerton. 6 of the passengers died, while the other 12 sustained injuries. The 3 accused were arrested the same day after the incident. After the court denied one of the accused release on bail, the matter was postponed to the 30th of April for further investigations. Xandla xa President Paul Mashatile u vula leswaku loko tiko ri kombisa vuxaka byo tiya swinene na matiko yo tala vuxaka bya rona na tiko ra China byi ya emahlweni byi kula kahle. U le ku rhurheleni ka ntanga ya ku ya ntirho wa le China ku nga xandla xa President Han Zeng Deinheis eCape Town va le ku rhangeleni ka nhlengeletano ya vunkaye ya vuxaka bya matiko lamambirhi ehansi ka nhlokomhaka leyi nge South Africa-China relations in an era of global transformation, advancing shared modernization. Mashatile u kombisile leswaku nhlengeletano leyi yi ta langutisa eka ntirho lowu endliweke eka vuxaka bya vona. My hope for today is that this meeting will guide us in consolidating progress since the 8th session.
help us identify priority areas for cooperation, while South Africa maintains strong relations with all major global partners and actively participate in multilateral platforms. Our partnership with China has become increasingly prominent and continues to compare favorably with our relations with other global partners. Kasi loko swa ha ri tano Mashatile u tlhele a vula leswaku vuxaka lebyi byi nga kukuleni byi tlhela byi kongomisiwa eka kukula ka ikhonomi na ku tumbuluxiwa ka mintirho. Kasi eka hungu ro hetelela vandla ra Democratic Alliance ri vula leswaku nawu wu fanele ku tirha hi ndzhaku ka swiviko swa leswaku Commissioner wa maphorisa ya tiko General Van Masimula a nyikile masamaniso kumbe u nyikile masamaniso ya mayelana na thendara leyi nga emilongweni swinene ya R360 wa timiliyoni ta tirhandi leyi ku hehliwaka leswaku yi nyikiwile murhangeri wa ntlawa wa vugevenga loyi a hehliwaka Vusimuzi Kate Matlala. Leswi vile kona endzhaku ka loko xiyenge xo endla vulavisisi xa IDEC xi nyikile Masimula xileriso xo tivonakarisa ekhoto n'hweti leyi taka mayelana na thendara liya. Muvulavuleri wa vandla ra DA Karabo Khakha wa hlamusela. So anybody that is suspected to be code of criminal conduct within our country must serve before the full might of the law and receive the consequences. So the police and the justice system of this country must do everything in their power and leave no stone unturned in order to get justice for all